Meton mekwa abonte beba no wose akwa akodi ma mehwe wase si akodi wa yei timi di matama tutu ni ba no mabusa anse eti se bi wo be fa me nka na maje dan se me bo ahyawo na nka be fa me a ka de my tutu be me mame timi de me ntimi no wontene bi ye free dan ni mu ne be tena me fie ye fie na me ne tie otimi ne me kwa ma che se me mame ketu akra be ka bia wone ne be ko me hwe ade e ko ne na edi na me siminti me twa aware ne so osimi na me twa aware ne so ntino nkura no won hwe wo mo eja nkura na bo me so ese me ni ahode me de ye adwuma hwe nkura no ti masem nyana ne se won hwe ne ma eye ukwiada hunu December boss me ne de to so edumiensa chediampo nyame adawro menti wo sign de akwa sign de abasumdwem ensem bebre ena yekoye no yeteteye enkwanhia ahodo esan ahodo musuo ahodo Akoma FM 87.9 Kumasi wahoahoa yenea de yakwa sign de aba na eye nyakrompon no adom arakwa ena yedaso ete enkwamui enu nti baabi bia da wo bia na wo de asedemu rempemu asiedu wo de amatwedi ampo nyankrompon kwame na chese bibia etumi awie die na echese ya kire eni so de ama ye nyankrompon ti da kura de be chiu bia no wadi afe ya da nyame ase se ye bone ne yemfum so nyina emrato nyina echi no woni yen eni ne nyunwunwunu so na emom no wama ne domo no so adom yen medin de Maa Akos program no eye akoma mu nsem ye de brawo akoma 87.9 FM Frida Juada de ekosi ni fiada so na ye de jumadi ebrawo 12:30 abo pepepe na yapon 310 yapon no mi nsane ye de nondu dunu aka ho no na ye de afa course no enti ebia na wo akiri wo hwo de onua TV wo hwo de Rabi 1 TV wo hwo de ewo eye Osei Chrome TV a wo fa ye landline na edru ho na chese won so watumi afre na wachre wadwen said yese na efata enye ne gidi so na emum no eye na futuo mu ana chese de ekoye nim enu nti se wo benya dwumade yi bi ahwe fridwada ede kosi ne fiada so a na wabomode a bia baabi awo no TV ni wa obenya onua TV ana se Rabi 1 ana Osei Chrome TV afo ne kra wo a wo betumi akọ Facebook akoma 87.9 FM akoma 87.9 FM eno eyen Facebook page no bomodia na ema ye more likes no o ma ye likes no na fe no wabomodia na waja comment ho na wa share programs no ede ama ye sanso ena YouTube eye akoma 879 akoma 879 eno nso mo amhwe no mo subscribe and page no ema ye mi notification bell no so ebreso you get notified share link no ema afoforo so into me enya bi enhwe Iron Boat at 32 ewo kotwi Iron Boat I make say wonum ebie atum wo hopa Free FM 97.5 Free FM 97.5 on so ewo Techiman make say ene Techiman fo nyina da make say wo mo abomodi ase wo mo so ebeti akoma mu nsam dwumadie no ewo Techiman ho enti manager mo adwuma sanfama ye yema wo bibia so afisiapa ye mo bibia afisiapa ye mo bibia afisiapa na bibia entumi enye kama me pacho ahade wo ba ye receive call ewa ha wo bekeka ye mfidie na bompapa wo bekeka ye mfidie na bompa enti bomodi ana ye mfanto ne ye nko ye nanim na ye kam se enewu kwadai ena ye ba eye goswe no ne surgery no omo ebeye bakone ye ne papa bekasa eno ane ye frɛ no na ye nya no ye na okanyina ne se no omu siesi akra no for enadie no nti na ye hwa no ne mogyasɛm ɛwɔ fom tina ɛwɔ sɛ omokɔ na omokɔ twimoja ɛde ema no eno nti ene ye be frɛ no na de ohobia no so yetumi ate ase na yehunu baabi a na pomodin no mpemponso akwakodrum yamra so mabekafo nyina wa ha na nakua koko wa ha sei pa sanso na evangelist Samuel Mensa evangelist ewo fie ha an nso wa ha Pastor Julius na mkwan so ono nso
eba eninti enche obeba abeka yensa na yenko prekonam yere ne hyew enti yenko na yene yewraba yi enkodi nkomo enra yene yamansa edi nkomo ase na kwakubo aten kebot ehebo se obeba no kwasem wama mahunu se oye bema asem ye so nsem ye nyado balls ehna hemu enu nti na asem a woka ye ne wadi so me beto no adwumam ha na te so obantempa ne ne abrepa enti yenko amaho ya mansa enu asem wode ba ye no omo ne tofa na fe yento sempa emfa ema ye wura kebot ya memo hawie he na ma na pomu te sen le ho admo ye boko de nyame ado enu awoko ye kire te sen kire boko mpa cha obatwe your voice ma me why na chese kasa kasa ne yente wonka kire boko oh enu awodi ensem bi beda ye ene be ma no aba bone tofa na ye hunu nsem ne so do nya no na ma won ma aboja fo atna se enu a me de ma sem bai eye papa ya wato ne me ne ma ba cho bondin eni papa ya de kwakubo aten fa enkura ne hwem na mbae ba ye keka nsem ni pi ebobo no so a o ka kire se na obeba eno aba enye ho no hia eno nya wode wo de no wo case ya wode baaye me case ya me de baaye no me na twempena 25 years nkura ne hwem no eden timaja aware no wo hwe nkura na so wo hwe wo mo tina me baaye mame me nya nwie adan Akoma FM 87.9 se na nwa woka no asenka ye ni 10 minutes kwa na nka pon 87.9 woni be ma no ye se na wo 18 years ma ye mu kakra woni na wo ma e ma dodo osan die nti no so won hwe wo mo ma ye inside kakra ma me na wo maten e maten no aware jaye no mu no me ana meja aware no ti meja aware no so on hwe nkula no hwe mu no nyefe ene se wo se me na meja aware no ti me meja aware no dia be ma na me meja na makofa no ono ne hwe nkola no be ma no so nye on wo nkola no nti wo so wo hwe na ade na asem no enu aye keka na ma aye ka kosi se wo se me de na kokot enye wono court ne de no me de ne kofin so ojo ene ye frɛ no na ho no mo se o ka kire wo mo se so mo twabo ma na onye ntua nti omu de ne betum nti ho no na ase wo no omu twetwe ene omu ma ne kwa no mbo lete ma me nti ombo lete ma me na me de kɔ omu se me fa nkɔ spirit court na me de kɔ spirit court no ti ho no omu ye bibia me ba kra na me de krata na ba me refi omu ye bibia ma me ti mimi we krase omu ye ne kɔna bra omu kɔpɛ ne de krata na e ma na omu nya no ena ni sister ye frɛ no ma me se wa wo frɛ me o frɛ me no osia me srɛ wa asɛm no i free court na kwa ku nim sɛ ne ositie na mkache istande se wa se me yi asem na firi ho a enam wo so na me yi asem na firi ho no na emom ka kire no se enkura no onhwe wo mo na be ma na me ne tie no asem se no waka se ono onya na wotwe bia ma me mfa mre nkura no nti bosume okeka ne nsa ase a de ono ne benya no na me de aduane aka ho na me de abre enkura no na me de to ni sister na ni musa ti ni edi na wotwe da bi wo ho na me call be me ho na me ka kire nse kwaku se no me nya sika na wotwe bia mfa mre nkura no ti de atia ne se bosume na menya ti bosume no hwe wo mo a bosume ne so a de menya no me de aduane be ka ho na me de ayede aba ana wasiyo ti honom no me de mja nkura no ho kwakurem bosume ne so ye no ma me tu menkan kotone me tu menkan no kotone ye na me frem ba ya ba ko de na ba ena o hia me dwomo ye frɛ ho anyine susu ti akura ne hia me dwono oba na o frɛ me ka kire me se atamu ni school mpaboa na me se ne on fa atamu mra na o de atamu ba anyine susu honom na mtom paboa na mdi sika nyina na ye 2 million timi wisu 700,000 ne ka 1.3 na mde 1.3 ne ka ho na mde ma nkura no mu koye ti nkura ne koye ne na awotwe me wo ho na ma me frɛ me sɛ adan na ma mre nkura ne aduane na mse ama nti da bia na menya aduane ne sika ye den abra nkura ne se wo papa so ho nti wono so nya dan emoa bi ti ma me kan na me ka kire be ma na me ne ti wono na awotwe na awotwe menu ni na abena na papa na ma me pa aduane me nkan bode e banchi chese kuram ho de bibia o hobia na papa na yentos kakra di ntos kan ho na sika 700,000 e wo me baba ya ba ko ho no so ha ana me friend phone so ka chense adwoa sika na e 1 million na man yi 300 da me from omu so mu ni di na man yi 300 man kura na to aduane di ko school na me se adwoa 700 no me de aduane ama anti ya se on family mu nti 700 no fa ka ho ma nkula no ena osiyo ma mate ti
na me nam dwom na mko hunu nkura ntale na ye me fa nam me ni sika so ntale de metobi na me fra akra na asa aka chensa adwoa me hunu sister ye ntwa woton force ma me ketwa enti me yi sika na me de ma mo no 700,000 no me yi 500 ato ntale ama atam enti ma me ne ba fa 500,000 no ma no na fa 20 series ne ka aduane no ho e fa ma wo mo na yire wo papa de bi be de e be soso na adwoa si yo ti me ho na ya no wona na ehwe nkura no frame phone so se ma na me sie na wo se sika na wo de bae na eso na me enti da bia na menya sika sa de ayede abramo na enti wo papa ommo bia na asema akura na ka kire me se to da bi kura na ommo kwaji sika wo papa ho a wo se aduane wo ni bi enti wo ni sika na me se sa akura ne se ma sa de a me se san akura na gu kam na me de wo ma bre wa akura ho na me se asembe na aka ne sa na mpa na madam for your friend mata wa jefun na fra akura ne nsem sai oba no wo ye wa ye tantantan ho de me bufui na me ka chen so wa ye tantantan nya ka ne yan kan ka akura we waduru se wo wo no wa ye tantantan onyan fiese ansa wo nyinsen wo 17 years onyinsen at the age of 16 and at the age of 17 16 ana me se nya ka ne yan kan ka akura we waduru se wa ye den wonyam ana wo enti mi nsoma na wo nyame anim ne papa hwɛ ema enkura for ma ya tu na atam osisa o mu gu ka mu bre me wo fen so anyere susu ho oba na be ma na me no ho no ya na adan nkura nyam na me wo mo na adan na papa ya sisa nkura nyina de wo mu bre me na me frɛ papa wo fen so se kwaku mentimi nyi nkura ni nyina wa ekura mu ntimi de ma mbo otu ne ma adwo ye den eba ana me de wo botu no ene ma adwo no gu ka na me de atam kwa ekura ase timi de atam kwa ekura ase ne na awotwe ne na awotwe na me de nkura no na awotwe mi ne na awotwe ni enura bana ana me de nkura ne sa ba awofin so timi de o mo ba awofin so no ma me dwene ho amenti ase se papa me no wa wo nkura na wo mpese obehwe wo bibia ntama wo se awade bre aye di awade me be so mo wa ni susu adane nsuo topa bana dana nke se me ba na ma be dade a chia na ma ya awade ama me ma no ba me ntimi ameda ti ade chia no papa na mfa ka na mba ofen se mbehwe nkura no na ma ya awade ama wo ma nyame no mbehunu me ma na me re ho kire se be ma utwa akwan mu na wokọ papa yi fie ntimi ba no akura ba akọ de ne to no ho obotu na wada na amambo otu na ada no wada wase ma me yale na me se wo bo a wo nyale ampa na akura na nyale ohun me no story na me fa wo na me koyi wo mutina me se na ada mo nkwa awade wase m papa si wo niska ampa me wo hwa na me wo hwa na akura me yi wo mu wie na me de nkura no ba fie me wo hwa na nkura de 150,000 ba so papa de ama wo mu se wo mu fa nkwa awade na eja me ja nkura no kwa no mu ko school je wo mu ko school ba na me so me hwe wo mu na me ko me kure ntini nyina ne se na no benada we ye ana me ba fie be ka kire ne se me friend kura na mbusa me before na me ba hana aha say so me no awanya no fofo de na we kura na so ha ho no wo so ne na wo ho na mo domfo na watch na me de aba na me diska kakra ye de aka ho etima na watch we ya me di ha kwani abanyina me tena ka ma nkra ifre me ma ye ni di yo mbedru ha na makwa ha na makwa send nkra ni mu di wo mo makofa boys ya wo da na wo mo awo no ba ko wo mo awo no mu kunu we obi akunu hwe no no mu kunu hwe nketwa no de na meka no nketwa no wa frɛ me sɛ ma na nsa na metika na wa frɛ me sɛ ma atam ko school ma sa abo na me se aden wo se me kwa mpapa kwa afom wa ma o musika ampa mbesi na me send 50 cedis o musi printing fee na me se na mo mfa 20 cedis nkotua nipa me no mu tua 260 na atam so atua 200 tinka nipa 9 460 wo mu ni di so na me send 50 cedis ka kire wo mo se on tua mpanyifo ne de 200 no on fa 30 cedis no e mo mu nto aduane ni enu the same thing bedri ha no ma sa afre me ma atam ni di yo e na no me kwa akira ha na eno no wo mo se wo mo akomo papa wo no mo papa se wonye sika ma wo mo frɛ no ananse wo mo nim se papa ne de nisu wo mo frɛ no wo mo ye de yon fa bi ma enti wo mo ho kire wo mo a
ana kom de wo ma age so mo say nya ka ne nka be ma de before wo no mate o mo ben wo de nka mo obi enkura ne mo nsori mmeda wo ka say me iska nto aduane ni wonim say o ma be ko school mbedi ni de wo sori a wo say wo kɔ wo twa akwa ma nkura ni na akwa mo sika na o mo aduane na o mo ko so mo ko school akwa mo fa wo ma age sika da bi school no wo ye yachi nto mbe ko papa wa ansa no masa aba abe ko school so ma ko papa ko age sika na papa ne so ni ai bi wo ha wo so ni bi nto mo ko tena ai na me kwa me busa ne bre bi say o ka kire me say seminya bia na me de ba ma o na me say me ma ne nkura no wa anya bia nkura ne say kom na bekum wo mo me no wo mo na wo na wo no mo tene say wa anya bia nkura ne kom na bekum wo mo okay eja kebot amen me pacha mo ntwe kebot mra na fidie no mo ntwe emra na no na mintene nka ye pa na ye hia no ene kasa kebot me mo ha na o mami apom te sen ami adomboko e da nyame ase wo yire ni ba cho ai wo yire na da so wa no ana ba cho ya mu ja ye nya sen eko 2 years ni eko 2 years ni woni ni wo ma sen ni wo ma isi nkunu na wo nkunu na ye sen no mu yedu na ba ko afiri okay na aka nkunu yes o man nkunu ni nyina wo hunu wo mo ba cho mu nyina no mu anate wo no mo na tie ba cho efie ba akum mo da sorry sisi no na meti oba no oba ben mansa no na me ne mansa we o mpacho na te wo nti na meti mansa we kasa no ho ase woni ha bi nti sebi na me yeku adwuma me yeku adwuma na me say didi panka kakra ti me ne te wo kase enkura ne hwemu nyina no me hwe wo mu uja o edi nkan a me ba ko oton ku bi ototo aburu me so me do enti bibu a metimi ko gya no ama ne ko twa na buru ediba ansa na me mekọ mafu mu a na makọ me ko usu ko twa aburu aba sa atam ne nkura ne susu a enti me hwe wo mu ansa ma wa ko twa aburu na ba ansa na ma ayede matima ko mafu wo ko twa aburu aba ubaya na mko mafu mifrafo mba na woni efie enti ye no wonu ya no ena na eti aburu no ho tutu onu akuma ba ko ho ka no ho ti se wono a ti won na etutu aburu na mko busa no na o sinsi safa akire ha yae wanka no kore ti mi ya mi frafo mba mi dwale wie ye bibia mi tene wo mi friend phone so a wodu na phone no could endru bobe no nwotwe stay no mai nti kobo nine no na mi nyina mi nifio ya na mkotena animu ho kakra nti die kakra me hu ase nanim ni na mbusa anse na esi wo ko hene asa amre na oba nya bose no nkono anajo ena ofri abro no tame wa di ba ya se me kwa afuom odi ba na me ni wontina me ni time wa de ba no pa ebia obewa beduru be 9 ana 8 and obetima ebi wo kra 10 se kwan no wa 10 ene me nyina akoba kra na ebi wo ha be 10 9 na ye aba nti me so wo kra me se wo kwa aba na me kwa afuom no se me nim se wo sa na okọ nti wo ma na geba ko wono mu anya na ko twa aburo no ti wo mu ano wo se na me hu yira chi o nam se unu ya no ba bia mko twa aburo no ese ho na wo ye de osole ya wote Akoma FM 87.9 bi so akotena be ma no so be ma be se wo kan be ma bia ameba se buro na okotwa ya na me wo kan say tie wo kan wa ma sentence na nsi wo si okotwa aburo ni ba ye no oja ho ma ninua en wo koye enti oba ye no wo bisa no ba bia wo koye wo bisa no mi bisa no wanka oso wanko ba bia oso wanko ba bia enti mi tuwo wo mu na chese de ekoso no na ni susu otimi kọ okotwa aburo no ba opia ebi wa me madan anajo be du ba ko no ansa na say so na afi na no wo yi no ho adi say wo hwa ase aye dey aye saade be atwem sampana no yanko so enti
okoye no nti ebedu ba ko na na se no du obeba no oba me koka eye ntokwa nti bigya aka se saa de no mahunahunahunahuna ndi kwa se me yede me sososo nti me a me yede me bɔ modin se menya ba bia atena nti mi kwafuom na me frɛ me ma me ba ka chen se eno ma bi koso a enya me de na mire bi saa wo ha me saa ma me fa ka me fa for kra me num kra wie e de ha wo se wo me masem na wo ye no me masem kwa nya agro ya mansa ye me masem pa me pa so an empra wo achi nya asem ketwa na me kan saa no ya wo hunu me se wo bie wo de mbobon de asem we me ka wie a na la empen ho na metie no wo betena radio subscribe yo bia ya se adentino otimi ye sa you know a kire me obi a me na wote ya wo kura wo sa ja me enkura no ho gu me so enkura no gu me so wo ja wo ne sa be ma na kosire kura na menim enti kura no nyina wo mu da ya wo da me dem one ma ya no tesi a me mpanfo na me no wo mu no wo mu nyim nyina me na me mo sika edidie abehwe wo mu a wo ne be ma na tisirim enkura nketenkete afi kura de wo nhwe wo mu enti me frefo me ba na nkura no ko na mfie ma ya mienu bia me ka se wo mu ba de ma fa wo mu ama wo mu ye exam tinti ma fa wo mu ama me ba na nkura no ene nam e wo fom ebu kura wo ma ko toilet ya hwa na epepe wo mu to na wone ne mpra na hwem won tifi wa jan kura no hote akura mu sabra no wa jan ya na mu nyae woni me jai woni wa jan no ne mpra te ba bi dia sa nya hwe me kata ma woni etie no na mbisa so woni tie no na no hwe mpra se ni hwemu na wo se me nhwe nkura no na me che se wo jan nkura no ho no me na me hwe nkura no ebesi nne enu akura wo ka se me ama nkura ni enu na wo ka se me ama nkura ni sika no kura no buza me mo musika yanko anopa me ba me mo musika na me din keto anu yenu aba oh enti nkura no wo me ho what abla me ni wo mu na tie wo mu bedam dem nyina wo mu dam dem de na me de do sen pa so say wo si omu do do sen say you know nine na aka ne mpanfo no ma wo no e de me si wonyem ni simnisi ye nyina de nkran de wo mu anim say me ya me nchen me dem na ma jada na ma mu a me ni wo mu na da anya say bia nkran no oba na busu afi ho ma tu no wakọ han say ba sa no be sire madam fu bi ko tena ne nchen do ya eye edipa yanko edipa na menya ese kakra na me de ha dan no tibia sa na me pese me kwa akiri de bia me hu se ofise maamne ni fi na me hu se nkra no de bia me hu wo mu hyehye ehu wo madidie mu ne sidie sitie enti se nkra no pa se me gya wo mu ho se me hwe nkra de amen pa cho nya no kure ujiri pa cho an wo hwe wo mu me hwe wo mu pa nkra ni nyina ye frɛ wo mu nyina be dia dance so dark boat hwe ye pa ye ba me na twantro sa me pa cho an okay yen to asomfiri ba bia wo se na oba ne wotie no ano wo fa wo chie no ye mra ho na yen hwe because eno oba no so ka asem bi e de kire ye empredodo asan wo kokoshe wo de my story ni nyina my story no oba de upie kwa najo abla uni ba bia wo begina so ahu ba bia wo koya so utimi odi kan fa boy baako a me hunu ye maame ye bom ti se ayi no ye bom me papa ka se ye bom ti ya me bem no na bo wo ne mpra no okọ fa no ne mpra no okọ fa no na me hunu ye no ye bom me pa ada wo kọche no ne mpra ne dem na ma oni no nyina so wo ko ma me hu se ayi satam kra no oda opapa fi woni boy na ti dem adam ko hunu ya me kono na chese waye dada nti ko kan si bako so the same thing wo kwa ate na wakofa be ma also the same thing e friend kwa kumensa and the same thing ko ti bo ne warning woni no ehuru so e basa nam de ahomete na metu afri krum akra ko pe ba bia atena na medipa so nkra ya chiri we kra no na mo akoma den ye adwuma
me wa Akoma dan ye adwuma nkra nketwa wi a obawo ntai a wa Akoma dan wo ba ho me ye adwuma ba ho sa metimi sole ahomache se sa ma ngoma wo betone me nyesika me sa de ma na wo de bre nkra no wo ba ho be yi pe wo se wonyem so ebe ye yi no wo se wonyem eja se be ma de eja me be me fan say majimi na kan ya me so ma hwe wa kopem say we dey wawo na wawo ba mi ka mintimi hwe wo no wo ma wo poli du abla mintimi hwe wo poli du mintimi hwe wo na wo di ma chi ye dey osentuma kwa watontuma ba ko pe na ma me wo kan kache se nipa de yesi da wonu ma e na okan mitu yesi ai no ma ya adwuma me ubusan sesi a wo ntuma wo bi pa so wo je bosia kra wo ya adwuma kra no me so arama ahoma chi no me ensa ene wo kopra mango na wudi tua eka ne bi esa ma nkra ne di ansa ma besene wo kan sa no ni tirim na edi ankasa no na ni tirim nya di a ka be ma pa me no ti abrama bre nyina no na di ka odi tua me kani odidi ne tua ka Akoma FM 87.9 Kumasi. Enti me de be me ba wo di aboa no me ko se me huna de kura wo di atua wo ka ade mbone be ma anka me ntimi hwe enkura enu me nya bibia no last week we kura na me tim ba bia me sa ya adwuma wo sa di nyinsen we asa be twa manim kura sa wo sa me na enyem na se be ma so mu a me hwe enkura no me sa wo ho na me sa me ye frɛ wo se ye twa wa wo una me hwe no so wo se wa ble enti doctor an se si di wo si tie so twa na wo na me twa no so na ni nyina se ka bre no ho ebe twa ya twa wa wo awie ne de watima firim ho se me mpɛbre me nsa nhwe nkura ise wo twa no ai se ise ye di ayonyem sentina me ka se mabre no manti wo ka oba ma bre wa wo si me nhwe nkura no ese ye twa wo dia ka obetumi ye dia wo hunu ni sai bibia mam na nya kwase bo no wabu me enti wo de taso no pa wi de anwumre le bi ya because aba ukura na se no first wo dia na sro because of so banyo ba se say the official wo dia koche ayo ya pa wo hunu oh ya dia wo se ya me ya ende mi ntimi ka se nya me ya me ka se nya me ya na me bla nya me eye me ya na ba no kura nsa won sa an ka se me nhwe nkura no enso so na sa ha me pa se me ma no de me ni wo mu ho agoro na no de ne ho ka me wa na se de wo ka se boy ba kwin wo kwache no ba bia na wo kwache se de be no so sai ko fa ka mensa eno so wo kwache no no de ne ho ka me wa na ya manza boni kwan si ntimu dia se sa na beba 87.9 onyi me mu ayina no de ne ho ka me ho ba cho da bi na on fa ne ho ka me ho da bi okoba kra still a wo de ma odi sa ne metima ka no se ne oba me nim se aye ya kodi no ana bibia ti sa ena bi wo so a da bi se be ma de ma hu so ne na omu koda uhunu ama mi jai efiri ho kura no asa abeka meba wo jai free dia ho kura no abeka so okofa be ma dia wo se mi jai na metena ba bi me yen sa mebu me mema dodo sen mema dia metima bobe be enum mema be enum metima bobe enum mema be enum edi ene wo kɔ no san ba wo so san ne dagu so sa ena me ka se mitimi fira ba ko na me wa Akoma dan se ya me ye adwuma se wodi adwa ato be si me bla me koso ye no so na me one ne yire ena na me ye adwuma na wodi adwa ato be si o so o sere me a si de me asa ne ma no entem be basa enti wo sere me me nka me ni mum no wanye sa de ne ye ebiem enti osi ni pika kire wo mo se
mene be ma fofora kwa akohyiam enti mesamo pa kebot Akoma me wugidi sa no de ko ne bra no number on ho ye be flow number on ho wagye ti se wafa wachi na busuafo no mpa wo Akoma no sa me bla am oye ya me tukwa Akoma dan ho no awo oba ho no o be pa che nyina me se one ne yere etedem metedem ho bi no kan ni nyina so pa ma che nti wonye biem enu ti da so kwa abontem kotonku beba a wo se wo mie na nem na fa nsa sha won hwese enu de wo boa kwa gugu ati me boa ma mbe ne o obenne wo en oboa se wo se nipa o me nyesa se de wo ka ne de ya wo yi dance ye se wodi ko si onu akasa nua so so mo mepa wo onu so se na wo ye ne sa no onu so ko ka kire wo bi enti onu so wo dance ni o me say wo ka ne de me bi sa say na wo suspect enti no oba wo say de wa ne ma me hwa mama en de me se obo mitimi nye sa de no unye bi da se wakọ waba anya ka me te wo so na wo ba ye yinu de ka wo se me ka me dey me firu wonchen da unye bi da unye bi da dabi unye bi da anya me ka say wo pie no o mantam dia en de me ka kebot wo ye wa ye ka wo de ka no dabi amen oh dabi na me see me ya wono na teo enka me di sa ayina wo pie ba bi wo kra me pese me ka ama obi ate dem na me frɛ no na me ne na ayede aka eso obaye dede e de apie ama obi ahu se opie ye no de me ka to no so no bibo wonu na tra enfie sen fan say fan 25 25 kan o de say na be hu say fan say be 26 if say e be panyin kura e ko 26 nti fan say e bro sa nti brebe na be hu say sabe so sabe nyado me yere ho ye ne de sabe o ye dwamanfo ne me ma dodo e twempra time a wo be hu sa de ne na wo ne na twempra nya edru say na na ma wo say Pacho say okay me ndia mintimi nka say bia me fan foforo no say o wompra so ye die no na say wo fan foforo no ye virgin no ye virgin oso no ye virgin so enya nokure mame me si nya nokure na me free stream bedroom na dodo sa na na metenai mame me si nya nokure no ye virgin Pacho de na adi hu say no ye virgin me hu say woni mema enam da so ba wasi so na emechire no anti eno de so betumi ni mema na anti ba bia na omfa oh ande nokure ni me so obeka nokure pa anti na eka se obetime dinse ati se de me medi bi se me se kwakubu ati se me yaman sa me fa wo no wafa be mada enkasa na wonfa be mada okay ni dinse se wonko abontin ma won kan se se omi 87.9 Kumasi so betumi dinse a o se metime dinse a o metime di papa medi mame ahonhom ne nam ha dabi so on se de wono kan me se me kan okure se enya ente saa se me wa piaba ene kan me no na preko na me hu se yakofa wai se ne me pa hunu dia ene me no beda na ma hu se yakofa wo ene no kra me no da kra bi kra me hunu na kan me bi se se on ne da na ye de na me sa de me nsa se wo mie na se na me hunu se yakodi no oh mame Akoma FM 87.9 and says the same thing say me de mayu ko ekochimu a ebe ye te se toro kan te se de me ka no me de me sabe yemu ebe ye toro kan na enti anu de me ntimi nya untumi nya sa entro no otwa gu so mpacho ya be na so baby sande enti opeso okeka sa asem ni but de me pese me hunu se me masam no o start ye no na wa wo sen na na ma twemprendu sen mame ofiri ye me saade no ene metima aka se na mame kura tiase na menimu mame nti na mame tiase ene ba mame kura no ntempa na ana na wo pese nene abaya ye ntem ye dai na matna fie sen na mane na wutu na ma wo mienu ena o start twempra ene o hiase kebot
Mama ya no kura na meka no. Na wo two. And was started training. We say this adwuma. And na oba memma sorry to say oba memma fa no na so mo di nika ho. Watumi ni na bewo miensa nine num sia so nwotwe enkunu edu ama ba kwa free mu. Ene na ba ma nya adwuma nti na pese obeka ho asem. Ejude David se wo be ma de na wo gina wo me wo tumi nka se betra ba ko wo adwaman ho e na onu na betumi atena wo se kra na me fan se waye no so ti ase na me mpem mema e ma asem kra na me mpe bi woni mpese na me nimu ye kra me mpe se me ko twempna wa me ko David na me nimu ye ti wo fa no nyina 26 years wo fa na chida bra na wona ne tie no bra na me ne tie no ma mfa na chida ma ko oboa me say ma mfa na chida David wo tira wo kakra David man talk I can do oh David ma mfa na chida 26 years FM 87 me say ma mfa na chida mame ma na say wo to ye say wo ma me po acha oboa me ba mame bie ka wa lutu wo kasa ma kasa bi ma me ya kroma me timu no kroma me timu no na wo beti bi ma ko me po acha ne bla no ho na wo ka boni ni ya me fa bran we ekwan wo de ma fa so no wo beti bi pa ne bla no wo de me tra radio so kika sansem we egu mi so no ne bla no ho na wo beti bi pa wo ne me coin fin so o ka kire me se me ye tutu ni ba ana me frɛ nsuo bo ni dua se me dem jim hutu se me ye tutu ni ba onya me ho ade na emom so ofiri me chikofo ba afofra nsuo asemesi nkuno na me ko full load na me ni me nuamo ye ko full load e wo crane ye kodi 3 days eti wo frɛ me na me ka che o se me ni fie ko full load ba bia e bo ni ko wu ye no sunwan ye frɛ ba bi wo chiman ana me frɛ o se me ko full load nti me bedru anumle me bedru na wo sa frɛ me ana me se maba na me nim ba bia wo na aka kire me se me mla ba bia wo na me se hin na wo na o se me fa ka me mla Akoma dan me duru Akoma dan a me si Roma ya sole dan ho na me frɛ na me na me ko hia wo ti me ko hia na wo na ba hia na ade me ko wo bra ne fie ana wo bra ne ka kire me se wo se ma ba odua nti yen nane na me ka kire bra kofi se yo de kofi abo na de ntafo nto na me ka kire se bra kofi bo aten ka se bi wo na no a aka no ho nti se me dane dua wo ya na ne yere kura ka kire me se da bi ni kwa ache nti ya fa mra ofin so ne mra me dane dua na bra ne ka kire me se me yi makomam na se me dane dua na bibia ni ho nyame anim ni me dane dua no wo honom adane me ntimi ama me ne dai e wo sa kuro ni so na ne bra na ma ne dan nti firi ho de bra ne ka kire ye se yen kan awale sem ne yen hwe nkora na ma me ka wo soro ne bra ma bra no operation se sa be ma o ka se me ya mansa na me ka bra ne cha ne bra no number on ho frɛ no ase ya be frɛ wa fa be me ya chida ma you know kwa mi do nyame me fa na chida ma me nchechire nsam mu de ono ne ka se kwaku mensa no me no na tie me ko full load wo so ko bi ana bla ne frɛ me se okoti anka loka asante anka me enko no aduane ti me wo fa ekwa anka ne bi ti niam na de ko ye kwa ya aduane no na nchini nim na bla ne se me enko no nkoto nchene mam no fa ka emra fie na me bla ne ko no koto nchene na me sa ba back na me nim asama me wo fa be ka kire me wo fa no se onum a number wo se me wo fa ne se bla na kodim chese me ba me ka cho me na kan cho me ana wo ka kire me se wakonya bo ase wata ye nu asem we wo ma me bo ya ka se bi ma me bo ya me kwato wo ma me kwato snap wo ma me kwato snap no nsuo bi wo ye ho no ye frɛ ni mpua anadwo bre na wo ne me kwa kantie na mtutu nsuo ensan gu mpua sa me ba na bia anfa me na wo se ba ma na fa me nsuo ni nkume ana mtutu nsan no me ne nyina na kwa anadwo bre nsuo ni ba bia ne atie nsuo ni da ase ho ana mtutu nsan gu nsuo se me ba me bia anfa bra no me ne ko nwura anya me hwe na so enwura mu no wo kwa akodi me dia nsuo asema si nkume na ba me no me ne na koy wo no yire kwa yes ade me ne na koy Mame kasa ono yire kwa yes ade no wo say yes or no me na pegidi eso de wo kan nyina me se woni abrante no twempna entina ya no kura mo kwa kan tam na motutu niema gu akira ebenya abayi mamu no sampa no woni abrante twempra
o se se abrantie ni nti na o to hye Akoma no na mu ko gina Mami, de no wo ka no wo kan se si ya no se o gotu wantima nka ade ne dialect na se na woni ne ja o ka say wan kan dialect o ka ne say so onum se me satem no minim sa kakra enom ho nti onum se ensem wo be ka no manti ensem no west na o kan na me kura me ka che say ensem we na ye de ye yadi ekantem woni ne kwano abo oh nam me ka say na kakra famani so na abo say na abo be 9 to 10 anajo 9 to 10 ne fiofo nyina ada na me no na ko enti na ensa kakra wani so enti sem na no wo keka de kantam no wanti ni manti ni eni na kashe na no na ko wonka 87.9 na me ka say ono ye you know nim say de wo be ye no obetima afa kwan so na me say be ma na me gboni din sesi ese say ti ampa say woni no enko daada obisawo me ne nya hweda kwaku mensam ne nya hweda de ma me ba de wose ya bo no no woni mi jaye ye kwaku mensa de na san ya kwaku mensam me ne ma me ka wo soro ne bra me ba owi asa se me kwaku mensam afa me da na kwaku bo ate me du na ya wo fa na ka chire o me wa fa kura sa ka che ne se wo boa wo fa na ka che ne se wo boa won wo fa na bo wa me wo fa sa ka che ne se wo boa wo fa wo fa na be ka kira me se ni bibi no na e de na wa sa be ka kira se wo fa be ka kira me se me boa me si mo fa na ka kira se wo boa asam na o kan me ni mo fa pa e ka kira me wo fa na so na blebi me ko ka kira se on omunni me kira me mla me jaaw santam na mo ko kan wo suo no mo no sabre no wa san e na ma ma na ma ye ma wo na me nwo ntafo yi ntafo ne twato wo mo na ye ka echi wo so won fa ma chi da me wo sa se mu me ba ma me nka me de enyu me ba me ba ayi na ayi wo de se me ba no yeso wo de ne ba na no wo de ne ba ha na no ansakra na Akoma ye be wo akra no ya odine ba na no odine ba ha me ba sa akra no tam o ka no nya na asem o tam o ka no wo ka sa asem no nya na asem na wo ka se yeti wona okobo sa adua no on de me cha abema na sa atem no case ni sie no kwaku mensa no na me si ne mpra no no kwaku mensa no aha so kwa wo de mpra fo so mo yenum enum bubo de bi de nchira me en na me bubo yi okay kwaku mensa wa to yenum gwa si ko kwaku mensa wo de wo nyin ba wo be ma se kwaku mensa no na wi afi 87.9 na ese we na wa sa ko fa no ma ya we wonu ne tie wonu ne tie no ne hwempra sa mu na sa be si ye na wa ja ko tena ho no na my baako on na me refinidi on so ete anyankaso wo so me ho bisesi enti sa me ma wonu kwa chire kwa na mpese nka nkura we kwa na sa no e ka ho asem se sa to ma me wa kuma dan no awo ba ho no nyina no sa no odi no enti na be ma na fa no enipo na me kan sesi a wo so me ho no na odi no wanya wo anyankaso ho no no fa oba no asa no oba be ka cho so wanyam ti ukra no kra se wo mu eye wo na asa bi anya sa asa ye me na kra wo sa ukra no nyo dia me ka sa ya me dia me ka sa ya me dia me mpo se e ba dia se ye ukra ba hwe nkrofo ma wie performance na so mama abema wa nya die ni Christian na se du no kwa se tin na wo dimi na ko tal so di matam sam ye tu ni ba me ma ko bo awu nkura da gunu so me ka se so bonti so bi na ma bonti e kwa o de ma fa so na di akwa na me de wa fa so o de ma fa so me kan me ma nsem ni nyina me kan no ya no kura na me so me kan e tu su center for no kwa be ye 1 2 bi asanya odia ade ho me pa cho pejo mu ne yankasa wususu wo musu ban nsa wo mani bi hono kebot me say because all started wo kan yo wo kan na che say eyade ehia wo pa eje me bi sa say entafo no wususu say ebia na eye enyakaso ma no ono kra ne dia ne de me say why you cry me kan asem ne friend na je enyakaso ni no your friend na je your friend na je
susu say enkura me si woni ne twempia me ne dada mu nyina no opie ba anado bre wom na mada na me pacho we nyina mu wan na wo na ma me si ana na me ka me tifio no ai se me ti me nsiri mu fie enti bi wa me pese me kan kase so ko kan dem ho se sia ne ne hyedem ne sia o de be out aka na kase am obi ehun se opie ko en me si say charge say na me dey me di abo no ene na ja no because so say sabre no start say brabo ne no na woni na wo mienu ade na akọ so ne wo nwotwe ka ho mame yense mebre se wo ye se no se wono na pese obi a kire ni nsemu ye kirem wono na pese obi a kire ni nsemu no wo se me nhwe me mana nti wo de mbetena ha no me so me pa kire se ekwan a wo de mafa so na me so ne me so me yi na di a kire no me tiase but oba what say de ye nko so ane ne nwotwe e che kuro ko fa yade bi brewa na ye dai e bia ne se wo mai kra wo suspect say bi e bi kra nya ode enkra ni mududu o say na suspect say omo nya ode ni bisa na me say de what say me kan fi say me hwe ekwan ne mpra wotimi koba na ye na wo koba na me say wo ayi na akoma dan na we dai wo ba ye na wo ba no wo kona me say emaniska na ani bibia na no wo ba no enti me say ba ye na me be to say boy no esa friend no me ajena me kana ajena me kan se sia esa nkra we mienu kra no me kra me sa ba ye za me ni wo koti me koji koku a me tie kra no wo ton ku benya boy tim ni wo begina wo saa ama me kra mbusa se bibi we bla no odi e pa no e bi se si do si ni gina no enye de enya me fe wo se ha enu ablante o abeka no ho ondo abeka se me mpra no eso me se mame me tie esi no me tie esi no opa wo mu phrase esi se ya me boni tin esi anya no kure se wansan na eje de no eje wa de eso no me kasa me no wote dem a me nya ewo me no wote dem a me nya ewo am ko me no bre asus na edola do a na wo twana jam na ko hye no ho wasi me pacho eje no ma eje ni ye me de kwato be ma we nua be ebe nim se me ne onua ne ni hwi ye be won tun firi me dem mine na nya me hye no me ka wo so na nya me hye no na akire e na o ka kire me se ma ko to da bia na me ni 1000 papa na ma miska na ma wo atam nansen ya ana mine sorry no ma me kasa wo kasa man kasa mine sorry no ama miska me ba be ma akura ni mine no na mine ka kire me se ne yere ne nwo nto ne me betena na me ka kire se ma wo awie me nwu biem etina me mine wo ho ana me ka kire wo se me ne onware biem ansa na me kwa hunu papa ya me ne to me ne papa we kura papa we hu me na o ka so ope me no na papa we so asro papa yi the only your friend saying you didn't me person didn't okay enti asro ajei asro mo no na me de akwato ni sister ni mu say na me de akwato ni sister ni mu say on kan kire ne say me ni hwiye o de akwato ni sister ni mu so on kan kire say on ni hwiye ana na woni na jai ma ka kire ne so on kan kire ne say on tun firi me dem na me nware ne bi but na mo mienu nyina te dan ba na mo da dan ba ene na mu nyai dabi o se na woni no da dan ba kum se dan ba kum pa cho nti since wo hunu agye no a wo de kwato kebot abusua ne sister nim se won ka che be men se on free with them na ne no woni no ai den woni na jai ba mi misaw na woni be men ida Akoma FM 87.9 na me ne na ma me hwe wono obeka no kure me se na woni tema wo hunu agye no mo skan kakran na mu nyina mo da dan ba kum no na woni ne na dabi wono abeka no kure enti wo start se woni agye twempra no wan ko wukuri hu da bi na se me mpew de ani kwan se me no da ene die tire na ne dada ba ko because me ka kire ne se ontu me ka kire ne se ontu eno no na achi no ode se sa ne ma kwada na danfo ho no ya me judi but sa se mu enku ade me yuni
Ma. Woni agye tie no na woni agye start twempra no. Papa no kra no. Because onu na dadan ba ko. Eno da mpa. Ma me ka Akoma FM. Nipa gidi ya papa no. Wa ya me ba danfo pa. Da be tie woni na kwatwempra. Mo na mpra twi ni mu no. Mpra twi ni mu ya before na me ni ho. Anya wotokube. Mama oboa. Mama, mesi woboa. Hwe se wo se wo ni mi jae ansa na wo yede. Wo ne agye no ekotwempra o ka che me sister an se wo ne me ntwempra. Omusa an se wo mi busa an se tema okotwa aburo no. Me ni kotwa aburo. Ekofa amango ba no. Eno satemu a satem ni nyina no no ne agye no etwempna. Ansa na we no de no kura bebem ama Mrs. An katu mu ama me hu se wo se Mrs. Sam no ma free dem o. E se wakofa we. Ansi. Wo sa be ko akofa we. Ekotwa aburo aba. Wakra me. E di busan se wo ko no. Me ni na kotwa aburo ama ansa na one kwanta so fo ma ni kotwa ma na one ne ti. E kire bezi. Ma. Otimi kwaja me kire se me ba. Woto anum no. Enya dan nyina na okọ adwuma. Otimi kwaja me. Eno kra me ka bre me ne no koba so a wogiska. Okay. Omoko bogiska. Wogiska. Sama kwa kwaja me nwura. Nti bi ho aten si di na me di ama no. Na se no de mo akotwa aburo. Ena otimi kwaja na mkote mango nso. Amango ne de. Amango ne de ya kwantam. Menimi nuamo ya kwantam. Sabe na mokote ni nyina. Me se me nka wu nuanom. Ti me se no be me sa ni koja no kote mango gudu eno na me bisa sabe na wo koja mo akotwa aburo wo koja mo akote mango no pacho na wuni magei ma me si me tonkube ma me sa no aburo so anti ma ni de mini no so me mini ni pa ne nyina ye free. Okay woni agye twempra sa empra ani na awotwekra ani just make bibia ma ni die ne aya me ya se ne namba ni ho ma ya twempna ni busumi mienu kra busumi jeja ye no di say ansa wo kofa ne woni ne ti wo aje no de amama ene na antena ne se no wo yere na me ka kire na no wo yere mama o ka se me pa cho mi ntwana no wo ka se no satem o ne aje twempna no wo sa ko hu ayiwe na me ne da no eso na me ye dai wo ne me da etu ka se me hu ukoka kire me nua ba na ukoka kire me nua ba no kra me no da ba ko no bi se wo ka se me no ne meja na nya no kure wo se na komode no wo se na komode ma me se na nya no kure na nya no kure me nya no kure me bua no nyina kube nyina me ne kote wo kwa akima esa me timi kotena se yibi ebo wo mra wo ba ya no afako so na me chere no afako ya de na Akoma de wo meba woni ajeja ye ne di sense esa me so mo bua adwuma ni me se ajedia no ma wo atam na nsen ya me mom de no ma bɔ me tirim pɔsɛ de o ye no me ne nware biem enokura de e ba ko background ne tie ma de ma me ka kire ne se me ne nware biem no wotu esa bi wonya adwuma bia ma me nkire ma asem wonya adwuma saa wonya adwuma me wo enkura me enu bɔso me won kra me enu boss no me nyem we no na we 6 months enti me wo wo no ma yetse entafo enti kra ni nyina nom no foa fie bienu na se wo pia bonten a enwumre wo akoton loto no ma fra se kwaku mesira wo ba atodoko no bere me na ya ma hona di ma abema we ne da no mafie o mafie wada bonten ma dia che mama se wo me ba sa se ma o ka se enkura we mpanfo na me ka se o mama bi no na o gina o ka se ekomede na na wo obrenya me mi bo se o pa che se onu na de kom she wo ma o de kom na ba ma de se ho ira we ntwim para wo chi me se o pa che se wo ko fa mpena wo na chi a ekomu na ode ede wo na yo hye wokom no enu te ma ode ahote ko fa ya na mante entu fa mpra wo na chi anu na aje no na de okeka ne de ma awoboa nya no kore ti na aje de de ye correct na aje de ye no kore na enya sa me na tra da ma no kore no we ba wo be tie no na one be ma nyae me pe no kore me po bia na me ni nyae na me ka se na me pese wo free me so etina ma me ye sa ade se wo huna no wo ko 87.9 wo huna no wo ko ntina me ye sa ma be twempra ma ma ni hu anu omoko
What now, sir? What now, sir? Bema. Wọ́n sọ wọ́n ma kọ́ mu wie wọ yẹrẹ. Mpàṣọ sister bi nù afọ ẹnna mi sẹ o paafa namba tu dwa sẹ sábàyà wei mi ma kọ́ mu dè na wọ́n ma kọ́ mu dè mi a obi abẹ́ka sẹ oyi mi bọ̀ ní ayé wà ha no sẹ kọ́ mu dè na o dẹ̀ hwẹ́ mi kunu no o sè ọma mi kunu no mi kunu no ame na o tie mi kwaje aban bo sia ko guarantee mame me no ko ya bibia ba o heda abeto krata atwene se wa di card ayira me nua na ko guarantee mame atamo mu di sai anam de je aban bo sia atamo di sai anam de je aban bo sia wo te wo na ahwe me ba me ba ye be hwe ena obi sa wo no o se wo na ahwe no ya be ba na wo bi sam sam won tma onim kwa me fa so mtoto me ntima me ba ma me nwura mu ba ko evangelist ne pia pacho mo meje dwa ma me na ye monitor osisi asan se ye be kwa kofa ye be bo awram sisi ana ye bo awram na yakọ kolebu abaya resabia no eho na ye nana ene ye ba God's way make us say oda no aha na ekira enne ya ye ne surgery ene won ye menti mo ma ye ntie de ebekọ so Amos memo ha ma me ya na ma me na pomo te say Nyankopon adom bia eboko ye de nyame ase God's way won te say nyame adom God's way hu ye okay we must start ya de ne ko theater ana ma ye de ekoso nyina wo ho e ba twa ya de God's way ko theater ya de ne ko theater doctors no say nyame me kai say wo frame me no na ka so mo say bibi cheche mu ne no de wo mo kwa koye ene ne keka ho nyina sisi a baby a odidi a na asoni akogu baby a ohome fa no sisi a no na omo se omo koye ta baby a odidi a na asoni akogu baby a ohome fa no nti omo kwa koye na ebia atimi afa baby a sisi a ebetimi afa na omo wi a ipo ending ipo nso na omo san ya de na ba na omo ya second last surgery no e de amano enti enne de no omo wi a na chese yenwie ye me pa cho akabako last omo se baby enu na wo chechire mu chem so omo se baby a odidi fa no ekogu baby ohome fa no eya na eho na ye den nti de no omo ye ho hono no ai onsi ni nyina agbomu baako akagbomu baako ni minimu no ene baby a ohome fa no abom senke bia timi fa ne kwan senka baby a ohome no fa ne kwan ana baby a odidi nso etimi fa ne kwan enti ni nyina aka bomba akonti sisi ana omokoye ne surgeon dia omoko separate ta ade no baby a odidi fa ne baby a ohome fa no omoko sese omo an separate ne ntemu ade na ebese ya na eno na wo chem se tube no amoko se ya omo an separate ni enu a baby a odidi fa no esani kogu baby a ohome fa na ebetimi ayema sisi akwala ni ntimi hu mi bi nti ene de ni manim ya se yes I said in my falan. You know na amuguso amori. Eno ye fro no anya na o se omo prepare no mo so oni dian a na wo kopa bi dia ma no. Mama na mo so mo hia moja. Moja mo di business because moja wo from jam baby come and moja. Nti moja so you positive. Na the blood group no ye ko 37 ye nya bi ye ko rage ye nya bi. Nti na amo se me angasa amo tweme de na amo sese ene ne be fa nyame adom na amo tweme de na sese amo de amana yeguso ayeye de ekoso sese de omo de na theater omo eye no ho adwuma separate baby a odidi fa no e de free baby ohome fa no me pa cho mama okay omo de no theater better ben omo de no ya be 9:30 ben 9:30 okay nti omo guso omo ye no ho adwuma nti se omo wie we ne de a na aka de he na aka ni truth no na aka ni truth okay eno no omo se no so mbe ye ndaben no April okay na che se omo wie we na ye betwen ya to April no na fe ya ye ni truth no so aka ho me pa cho mama be se wo hwe baby a oda no a oda danger anase mu ye kakra mama sisi ade ato mpaibo sisi amakwala no ugina owo ne nkwankwanta
nti sisi a mesre metiefo nyina so mo de mo mpa ebo beta machi na akwala na san bank mu bi yenyina ye de mpaibọ ta wachi mmerewafo wo bia e de mpaibọ e ta go so echi ye wo gidie warehemu se onyankropo twedi ampo no beje no e de no esi ho amayen enti emos de besi bia no na wa maya so ate after surgery no why da se mama ya me ya dum so mo wie surgery no enna na wo hu se wa free ho bibia ye kama mpacho bomodi anefa ka bra na ochina yenye presentation no emfa ma oba no ntra ne ho wo ba wia na won so ko why me pachu mama me da metiefo nyina ase obi biala obo ame mobloni ti se me emos na sa ya rewe abeto me so enka mi nyeska enfli ba bi biala mi sika wo me hu nyina ase enso metiefo e de beto mo anim no obi ahu me mobo eyi kakra de ama me ama sisi amakwala no yegusu ayehwe ne dia misile nyankopon kwatenten eni yedie de ma obi biala oyi ni sika e de boa me ne me ba goswe nyankopon shira obi biala na won fa ni intra 2024 a obi biala ho master damase yes so ye da se papa enti ye ni de akire pa na ya mansate ha wo hwe kwane a ye si fidi akora no e wo na furumu no a ohwe tv ne so sana osu ya mansen so areho wo ye batan a areho nyame ya adomu a ye gidi se ne no ebekoyie omo separate ba bi odidi fa no ene ba bi ohome fa no di enti ne sese omo mie aduane no sei no a on se ehuro bi free na no ba mo amohwe no eburu so ana esoso ba bi ohome fedem eho ne isi ti bedru ba bi no go so ebe home no enye yie na chese free man obe free mo enu nti enne surgery no na onom eye no nyame ya adomo akina final presentation o te say was say after we no April na nti e was say yetumi e top up kakra with sikasam no na etumi boa enne no wakina ye presentation no ema wonum wia keden na che se we de ye wie de obo ade de ma ye nse ye nye no ye awie ni nyina na akua betrase na bo 33 ne ma me na ye nkɔ ye nim mi rapeja mu kakra na ye mo bo mo ba mo ni numbers no ene ochina enti watenka ene ye gusu o akra no eda ho a adotafo akuni ni ene ntini gina ne so se me no wo kasa ya ye san eye no operation bia separate baby odidi fa ene baby ohome fa akra ketua amani huna wabehunu no wasasi so enkwanhia na etimitu obi a wo ebetumi atopani ebetumi atwakura ebetumi atobia ena ye wo office na ye di nkomo bi yeso obi nim ni akina ebeto nim ni akina na bi misumi nim evangelist nim eno ansa ye hwesa ade ebechie na ade echi ade ebeto wo no atowo me obi anim eyare hosem papa enunti ena eneye kwaso asremo yenwie ese August eye April eno na fana wa na eye ni truth no omo ebeye ede aka ho na enya serketu akra mobile money numbers na kia yemo 0599 814 926 0599 814 926 0533 48 77 26 0533 48 77 26 0245 tele 0 14 62 0245 tele 0 14 62 Mary Akosia Ade Mary Akosia Ade de ye kanyina sisi a ene se wo de ne wo beyie no ene ne kina bon paye eguso ebi enya dance die o ebi enya papa ebi enya dance die papa na ebe ya onwanwa papa adanse die na eba no adanse die ni doso adoye na omo ye akola na sema areho
areho panti omo a efri yakomam a omo ye saa doye we no onyame so ye omo akoma so ade e ma wo mo efri se wo hwa akora ya wadie mia papa se de yesi mia aduane ne di gu ne widie mu na ato anse na etimi ma ne bowa preko pe amfa ba bi papa David uza wonum nsuo na ba bi o se fa na amfa atramo anu se wutumi bowa be 3 minutes bi ansa na nipadua no bia o ba bi na bibia o nsuo o ba bi fa ensa kora nipa no mi o ba bi ensa fa sensa Mexico fa nsuo position pe asama ba nti adanse no de ba na nra lady bi frame nani agene wo sa wo se ma me wa dance de me se de adanse na o ka chem se 3 years ni papa 3 good years flemiensa na wa press obenyin sen amada yes style bi amada yes start goes way appeal no na o yes o ye bi me nka na se ma no minimum no ono na frame yenti de okay me got some more testimony kasi pa manka ebehamo eye akrana onum sodana edene ba ye boa no ni kwano minni ska de na kam ho aka me so se 20 cities ndiye kamakoma nite sa kamakoma bite mahusa de ni bita kamakoma easy kono kwari o hwie ni na gu no ha ama no hu ni na roye once young kwaji se kama kuma nista kama hunya 20 cities ntini sende bae me peba na mikatira de pe eye akuma pa ne ti akora na stem ne menya me dia sende skano o menya bani na mekata na nde chat yenya ye bompa ye sakora no hobotso no ye benyeska ye biana na wason ntini se no baby kinya last week kasi me hoya mbasa basa no kwa mta malaria ko malaria drone me so de tia na na eti na me de bidie ye mi de wasam de ko hospital me ete mengi wasam de so ba no mo nin collab me ye me ko jun so ba mo hwe ya me se menyi tina bi me ka chire amanfo a obi ala ke di da kwasa ana se obi a ye buanya kai da kai nyanka na se kwa na se obi a ohia mo biara so so ni school o so kakra na o de sende na o kadi o pese rade yema na ono rade no fast no yema nti kakra me sende yema ne rade edi afast acha me bani bi me ka ta man so ni na se tenke se dia ye like obi hia moa na se obi hu pese mani e ka se ya moa obi ayi na kuma mo fa moa one country no rade said o hwehwe me rade mani insanka nti na me testimony no nti je pesa me ka se like we are here for me na ne says in case bia obi hia moa na se obi hu testimony like ye temwa kakra dia aboa na mama ye ni akoma ni moa ono rade ne dia se no de be mai na mama ko die o ho ne me dama yenso ye da se papa wa pa war for the past 3 years 3 years papa ups and downs. I say you start say you no ni bi 20 cities na oka ni nyamenye ma no oka so nya malaria na say ya o say you start say be the first month ago a month ni sure tinan say ya be na watwi mu en oka say malaria oka ni e test ya yes wonye menim ne ba bia eno na ofre adoye mitumi ye no said ya kra we si da ho no said ya wo ogina wo ne nkwankwanta no nyame bema wasre dodo sakura we sire nyame bema wasre dodo akura we sire nyame bema wasre obema wasre yes obema wasre enu nti me se enne so wanya man ketwa imu bi yes wanya man ketwa imu bi wanya man ewrade nti wudi say gina sa quotation we so na hyese ubeye na hwede onyame no a wo se say man ketwa imu a ye be ya ma no ne test ni na ewrade test na shade hwede onyame be ye okay obi na ekasa yo obi na ekasa no fie miensa onso be kasa bi papa enti de ba ya ne se wo mo a nipa dodo no a yenwie yewre okay meme na mame mo ha wie na mama dira manyamfo na apomuti se boko na monso ya me adom ogusu hwe me na okasa no ka wie no kwasem na me ma me am ne adwuma o Germany Dortmund na oti se
akola bi open operation yeah on said the last year ne yeah enti ono so woni urade atentam I just say onum say urade kasa no nti be bia na tefa yes nti no fa 600 Ghana cedis which is 50 euro. Okay, okay. Yo, me patrona, what's your sister Nadine saying? Mama late. Mama late. Yeah. Oh, okay. Dortmund. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Germany. Maxi. Didn't say the t-shirt, but Mama late. Yes, I know me cannot Mama late. Good. Yami insha papa. Me ba ye ma me so ase. So near ready at time. They said no Casano. Sakole or Genesis. Make us say or Kolebu or say ye surgery or Mugusu ye. You know, such a young point, Yamia Romenti. Maybe I be fine. Not quite long, and I'm say, Nurse be on Scottish and Sissy. Kawa knows why ne surgery 37. Yeah. Or mom command visa. Okay. On the BBI, young Metia say, the Genia Midi, if you are very fine. I mean, Shroud, so to 2 and more Jadi, we nowadays, Abba, yet that's be brave. Yenny so bad. Okay. That's also Madame Sibi. Or Juman Cosso. Amen. No beer can be as Yankupona. Amen. Yes, yeah, that's bad. Okay. Enti mama mobile numbers baby. Na papa ye be ya de kakra de ama enipa bi a wo. Yes. Enti mama mobile money numbers no bi na ye ko 0533 05 tele 48 77 26 0599 814 926 and 0245 30 tele 14 Mary Akosua Ade. Papa said ye nua ba yi ka. O se ne de no opese wo fefro na ya awasem. Awo no de tu na me enim. Se ye ene china ye presentation na ye wie no. Mema wa bo empire very short but powerful one. And the ama wo problems no eye awo so wa brochite baby bia wo mu wo bia no. Onya me awo kwan. Emfa ema omo. E china ye presentation ni wia. No mo so epe adwuma document abrochire for sa problem sa for ni nyina so eno so ya bo e de ama wo mo nti papa because e odo no mu nyama no mo ebe support ye e wo say ye kai wo mo mpai bo ma brebia wo mani gi a ye be ye bia no omo be support ye ye mo mpai ye emfa mo pa wo yo etie for fagidie smaketu bi ye nyankopon ye giwudi ni ye giwasem di Jesus. O se de wo hunu ohia ni mobɔ no o de fam wo awurade. Yes Lord. Wo ma ehunu abofra yi mobɔ na won de afam wo awurade. Na obi a de na de afam wo bia nso owura wo hye wo hanu nyamo na brabo. De ye ka ne se wona wo gina bia wo pe batu ya furu no mu. Owura ye nhya wo de ye nanso wonim wo ma yakoma so ade. De ye ka ne se mamri tia bi woni adanse. Amen. Mabosumi enkwana wie ye papa na wo ma edi adanse. Amen. Se won de fam wo awurade no wa hye wo ho animonyam. Yenim wa ya giwadi yenim de wasem timi yo. Yenim de utumi yo aburu ne manyina so. Mabofra yi nyankwa na wona wo pema ensusu nya bi. Na animonyam ne kawa emu nhira aya wo madia. Ye da wase se waye fisi ye bisa wei e wo doba krope Yesu Kristo dini mu. Amen. Amen. Nyame ensha papa nyame ensha pa me no se nyame ebeye ede ama me pacho yensan mobile money numbers no eso ebiemo me pacho enne wuwu pebi awo no but unya ebia won sende we de enne won so nya gidie ni bi won paibo ene yeyi ede ama wono 0599 814 926 926 okay montro numbers ni nyina fa baako fa
number ne me ensa me kuko ni nyina 0533 48 77 26 and 0245 30 14 62 Mary Akosia Ade. Okay. Bema na mama mu ahenwe. Meje osomba ko. Na promote saying. Boko pa Maa Akos na pacho so. Okay. Nyame adom family mu currency kakache. Maa Akos medase e wo akonya ode amame. Na mede encha pesi so ma etiefo ene ahwefo nyina ene Ghanafo nyina. Na ne ye nupa e wodwa so a ebo adasa, ebo afoforo. Honkomo ane de be som awie aya na de bia asemu yeka se amame ne wan sanyina eyare ana de bia so meka se nipadua ente se ka na onam na se ya wafre ka foforo so ombefawo ntodofo nyabre na tie me na ye dura ye fre no Zahara Mr ene Zahara G capsules ane edikan se dura we aya dun won so a ebo odofo bia owo weak immune system odofo eka weak immune system ene sen odofo bi wo ho a ade obia ya oya onte brententem no ubonsa ononko a ya na ote so na onhunamane de bia ubonsa wa ye no phone se ye nye walking distance from hak kakra nkwa no ubonsa ononko a na ontimi enye se steps kakra bi ana ye fura ubonsa ononko a na obre ofura na ote so odofo bi so wo ho a de bia no ononko a onya infection a onumadura obia no ma ne ho tono no sa aduro no ononko a fa sa aduro no bia onya yaresa infection no ko na ba eko na ba se weda so saka kakra bia bonso ononko a wan ketenkete na cold na kata aduro no mra na hana dwene odofo otesa adura me kanfo ediama wa ebeboa ene Zahara Mr ene Zahara G capsules enu ni adura ebeboa ebeboost immune system no amwanya ahoden bema bi so wo ho a wafa enam yare aman sebi ne bema no hia na ehi fọwọn na ẹfọn ama ensansan ati egu ne bema no so ubonse onama na oti ubonse sometimes jonso kana o jonso no na ochem na obre so timi jonso so a na ne jonso ni mu apai mienu ubonse onam so a most times na ubonse wa na wo hu insufita bi na efiri ne bema mu eba bema otisa edura ebeboa ene Zahara Mr ene Zahara G capsules bema ko herbal shops sia pharmacy shops sia license chemical shop bia ebenwo wo se ope Zahara Mr ene Zahara G capsules bema uto aduro na obehwie Mr no cap keto aseso miensa na de capsules no mienu aka ho aduru anumre so a na wahwie Mr no cap no miensa na de capsules no mienu aka ho me pa chese bema wode ensuo no anabenom to paye no bema nom toatoa so aya na imprem bebre obu onom ne na adeche wonnom anase onom na no pa anumre onom bema we de nom toatoa so anopa numre se de be ya ifashin bia enam yade bia asha wo so ache ama obema ni hi ama ekrokro abegu bema no aduro no beboa aboost immune system no ama ni nyina afiri ho sa aduro esa ya aduro se oye oba na wo ho na sebi enam yare ama ensansan atiegu ahimfi ho no so oba pe Zahara Mr ene Zahara G capsules ekira kwan na emwa oba bi so ho a white anase odepo ane na betena ama na gia tum ama ensam bia aya na yanua ma bi no mo kase eye ma yare no ono so astate kasa nsam ni bi oba se otemenka ewo Akoma FM na o hwemi wo onua TV so a asem a meka ne se Zahara Mr ene Zahara G capsules abasa ebeboa wo enu ni adura unon toatoa so a ebeboa ebema wa himfi ho no atwa yopo na white anase odepo bia ha wadwene no aduro no beboa eyi ni nyina ade afiri ho oba bi so ho a aya na imprem bebre no na tenka no awu oni atenka oba pe Zahara Mr ene Zahara G capsules ekira kwan aya na odofo bi so ho a imprem bebre no wadwale awie no ubonse na yesa ye bibi enenam ne ho no na ayesa ne ho keka no na ayesa ne hu onhu ne hu ye odofo pe Zahara Mr ene Zahara
G capsules echira kwan oba bi so wo ho a onya ne mensesa na obre flow no so entimi embaye oba ko herbal shop sisi a pharmacy shop sisi a license chemical shop sisi a any baby a yeton oduro bia wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni adura ebeboa wo ebebustu ama wo flow no ene menstrual pains bia wom ni nyina afiri ho ye dre esa ye dura me se nubra bi wom sa ulcer pa hawadwen odofo sometimes undidi yempo bo se wo yemu dwan aduane so to wo yem a na wo yemu adwan odofo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules chechera kwan na fo ye waduro nom toatoa so ulcer bia hawadwen no aduro no beboa ama ni nyina afiri ho adafo diafo na mayisi ebia na opeye nnoi bi aton ana se odofo enkomo bi wo ho frɛ yɛn sisi a ne abɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other for free nsisi a yabekọ yadra ye frɛ no hindi heba mixture na sa adru eyadra eye malaria fever adru kese other for ene o pedra ebeboa a 3D mmowa no agye nipadua na boso a waaposo awehwew na wonum nyina ato wo se nipadua no aye hyehye na asa gya wo tipaye a okọ adwuma so mpo no ubonse hunam no honam no ensi susu ya odofo pe hindi heba mixture ekira kwan odofo bi wo ho a me se malaria fever no ahyehye no ho ama aduane mpo wo de no odi aduane na enko odofo hindi heba mixture ene yadura ebebo ama wonu mate etima mo didi sa aduru esa ye adura so odofo typhoid fever pa hawadwene typhoid no wako enko obu ha typhoid no oko a the next 3 months the next 6 months na symptoms na ebu a no ho ye ne basabasa ne ho nyina aye hyehye na ebu a yesa no bofuno no nipadua no enhu ne ho ye no odofo pe hindi heba mixture enu ne adura onom toatoa so a ebeboa typhoid bia hawadwene no ebeyi ne nyina ade afiri ho odofo bi so ho a high blood pressure diabetes hanadwene diabetes ama oda numra na efifi bone ana no na sometimes oda jonso na osole jonso so obenya asumdue adade diabetes ama na so tia na diabetes ama ekuro beto no humpa se be kompo no na adane haw na adane no omane odofo pe hindi heba mixture ekira kwan ko herbal shop sisi a pharmacy shop sisi a license chemical shop bia ben ani ba bia ton waduro bia o se ope hindi heba mixture odofo uto aduro na cap keto ahye so obenom no miensa anopa miensa awia miensa anumre odofo bi so wo ho a aya na imprem bebre na adwuma wo ye no wo ye adwumaden ogina awia mu che anase oye adwuma wo ja ho ogina intenten che odofo for hindi heba mixture eye waduro eno ne adura ebeboa wo ebesiesie nipadua no odofo yabekọ ye memeduro no so aya frɛ no Zahara man capsules sa aduru eyadura ba ma bia wo so bia hwɛ enim Zahara man capsules bi etimi ye eye mema agye nkwa aduru sa oye ba ma no wabo adabrijo na uwo weak erection sa normal erection a o san kasa bi obema no etimi esole gina so etwa 90 degrees no ba ma bi wo a ohun ni sa eye ya na sini trase ba ma o kyesa me kamfo Zahara man capsules ana dia mawo eye natural herbs ba ma uto aduro na bono anopa 2 enumra 2 nom toatoa so men num bi nen kasa ne nansa so anase adechia ana wokọ num bi dabi nom no anopa enumre enye memaduro na onoma na ohun hyehyɛ woni bia Zahara man capsules entesa eye natural herbs ana yakeka nubra ana yade abomaye wodi ya ne sɛ uto aduro na obenom atoatoa so amame ba ma bi so ha sisi yale agena boso ba ma otesa me kamfo Zahara man capsules ana dia mawo bema bi so ho a ne nkomwa na awo fom bema fa Zahara man capsules aye waduro nom toatoa so na nu ne adura ebeboa a adabri jobi a wabo waye mrebia no Zahara man capsules abase ebedi wasemama adafo saje afo na mesibiem ebia na nkomo bi wo ho anasa upeye no ebia ton adafo frɛ yɛn sisi ane ani nkomo 0246
34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Other for Yedra, your friend, Zahara Mixture, and Zahara G Capsasa. Eboa odophobia boost immune system no aside to infection biase any ye dra ye friend no Zahara man capsasa eboa bema bia wabo adabrijo any ye dra ye friend no hindi heba mixture eboa odophobia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes entete no ye nu pay ya to pete oman mu herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia any baby atom bia awogana ha odofo de bia meka me se bambo atrema eye chen ayaresa bokitima entodofo men twen enyare ansan wape currency ye nupa ye de badwa so a eboa adasa eboa foforo etikọ ba bia ye ton waduro bia na uto aduro no na no maduro na obeya danse no wakase charistic aduro no eye no kwasam charistic aduro no eye papa nyame sha charistic ventures for akache na yekoye na kwa brand ye mo numbers ni bi na fe o montrance na yensan ene wo mo entoa so eye goso e mobile money numbers no ye mo so okay ye try ye homra na fe ye metoa so ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a na waso egu wan hwe ne ma bele okay enti bema no ye fa no kwaku boaten edin be pa na ye di mu no wokuro offenso mpehin se ho na mu nyina mo ashala wote offenso mpehin okay na what's mu worry 27 years 25 years aware awanya ho ade awanya me ho ade and so aware 25 years ni empra 25 years wan ko tu wan fa ye kan say hwianko nsefo kura anko abusuafo anya bi na kampeso manya pito 25 years aden die ti no so onye ho ade onye oba ye waro ana me oba ye wale me se e ono abo apaye na wo de bosso me kapa me papa kura ti me frɛ no ka kyerɛ nse kwaku me de me nya okese ti me sra wa se wo de be ne kakra bi wo fie minister panyini saa na okunu ye ka se papa mate nso obeka na wo de bosso se bia kwaku buate ye kwane kwaye me wade die na wodi yiyi ne ho ano se woni sika se bia wonya ba ye wade wo so ye de me ka wasi mi nya abotre me ka wasi mi nya abotre wan abotre afe abotre fie mienu nya abotre fie miensa nya abotre fie na porepore fie aduonunum 25 years e di abotre kwa na nya transampra twene ho amen okay di na me pacho Mike dey di na wo susu say wo bai enye se wo na wo ja no wo na ja wo na wo na ja no pacho on ja me on ja wo tinye se na me ka so ko twa bura ba okoye ode akowale okay enti enye se bi a wo kra na wo ja no na ahye no ene wo beka se ne sa de a wo hwe kra no a obeba begu animu asesa wo nhwe wo mo di na ba ma se wo hwe wo ba anan kra no a oba no betumi aba no abeka se o won hwe wo mo mame ono anum guase na aka no ene se obi a mehwe me made wadi ma di ka ko ba bi ama makoka ho asem asa ade me court okra no unko ya wansa nko ya asem na mfiri ho court okra sika o mo sha o se tua no tua se me de eno bi na me ka se wo se me hwe me ma no me ma no de bi wo ha se si e be di adanse se si se me hwe se eno kura se nkra no me hwe wo mu dia ni ba yi ja ye nyina wo hwe me hwe wo mu me hwe wo mu ene wo ma mo se me so ene o mu te me enu pe na ma o mu ko school adentia se wo mu na me ka se wo mu na ye mpanfo o mu ye exams wo mu nyina P3 enti nketwa no na me di wo mu ye dai e ba nketwa no o ja wo mu ho se me hwe wo mu o ko twa aburu aba no ya ode kofa be ma no aha mame wo mu na se wo mu wa ha o ja wo mu ama no no mo enya sei no afi no o manya 2 years
ene be na otwe nti okwae wa ama okodi sai wo ho mfan se eno kura wo jankura no kasa misa wo sade eduru sirem wo jankura no ko sirem ye okwae den woni be ma na ko ye mame enkura kete pa no wo je omu wa ha enkura kete emfemienu enkura o je omu wa ha wo boa me do omu ma me ba hwe tie ma ko asam ne se ne enkura ma wo boa ne ekwa yie na nse ekwa ba ekura na wo je omu ha busanse no omu nidi busanse no omu nidi awase me hwe enkura no busanse no omu nidi wo je wo mu akọ no manya mfie sen ma no omu kwa 3 years mi ja omu ho ma ankwa di mfie mi afia na asa yi o mi kwa yie kwadi 2 weeks na watch me enu enye one be ma no ne wo me ne be ma ne koye asem ni me ne be ma ne koye me ko no me de omu koja me baba ya no wa wo na se ho ana me ka kire no me ko me di sika ene aduane nyina akoma no onye atamo na onye ohwe omo na me kwa yi aba eti so ka se me jankra no ma na wo boa ena wo kodi 2 weeks no ba ko fa wo ma me ko fa me mama me den na sisi o ma kodi be ma no wo mu nini ho wo mu timi mi fie nkra ntimi fie onye one na hwe nkra no se wo ne nkra no na tie o wo ka se te me jankra no ma na wo boa ma wo bia me ma wo mu sky na kwa wo mu sky Mese busanse wo mu friend fo so do kan sam ne kira me wo me jankra no me jankra no ko tra be me ko tra wa afi mama busanse wase me hwe nkra no nkra nka oja ho nketenkete na miam hwe wo mu ne nam fie no nka me pegya no de nka me so mu nsa ekotwere mu din se do mu sin nam fie no emwa wo mu kopra kra mi hu ene wo mu nyina ko school dia ekwa ni na mu o be dey ene wo mu nua ba na nkra o manya mfie me nka wo mu ne nam fie mi ana me de wo mu kotu ma oboa na to mu books na mi ana me to mi matime ama o ma koje madam no o mu school no madam number sesi dem na ntua nkra no school fees ama me sesi ntua school fees ye ho mu ntua school fees aban school ma enie ye o mu ko school o mu di omu ko school omu ntua school fees o mu scan so nto aduane sika odu ma o mu no me ana me wo fia me diska ma o mu me free nkra ne nten me man nkra na o mu wa ha o na wo fia wo de ma o se no me nu o mu nchen no ontre no ho man nkra ne sika esi de na hu se ontre no ma o mu sika so mu frɛ me frɛ nkra ne de bia ma ebi o ho a me frɛ o mu se ma ene de ye ne di o ye da kom papa mo mu sika na bia ka no mo ani ma wo de nkra na ba eti sa nkra me ma na odo ma ba na nam o mu so a eti me di wo ebe ma na ba ha no nkra na ka nsam kire me o ma ebi o ho ni di adana me de force be twaja abopo ya e de aba fin so abeton na me di sana na o twi mienu kra na o twi mienu won sen ho hwa no mama na so o de me ko mo say me ko school me yen hwe sa obi asesidi so o mu betia classes ai sesidi into o mu tia classes ya na o mu de 5 cd ato aduane adi ya de bia wo de ma wo me de ma wo mu ma wo ko school what in come chimi mi wa ba jimi for say wo hwe wo ma na me de wa bet na fidie so na se wo nya nkwa na TNT wo ba ma na me see enkra no me dem no mu me dem kwanya mama kwanya da ma na me ne ti no mo fam na ba ntu dwan wo mfrɛ off Friday wo na kama sama kyerɛ mo wo ni ha wana ka na onu masem woni be ma na wo kana sem no me man kra sika won na hwe enkra no ma me wa shawo mo ma pa ko wa shawo ma papa wo hwe obi wa ya dia wo se me ma me me se me kodi di na tem wonu fra me phone so me ne wo na ka enkra no ayi oje phone free me nsem a wo bi a wo shawo ma me meto kwan ya kwa ye ho na wo fra me phone enkra no o se me sin ko sa me ma ko sa ma we oh me ko sa wo me ma emegu wa nya sa no kan e dia be nya sa na kan ma me wa ha ma twen e wa ha se na esi de se enya wo ne wo ma na se ene wo ka cha so se me ai wo ne nkra na se dabi nti die tiri obeka cha so se me ko ni sa me ma ni di sa ai na me ka wo sa no ka cha me nti na ma msumi di na tem wo boa frɛ wa na wo na wo ji firi me ne wo ba na edi nkobo ono oje phone firi wo ba ni nsem no o ka kire me sa
sɛnea na kyɛ sɛ ɔno nso ate sɛ wokora wonhwɛ ɔma nti na wɔkasa wo fi kwa ne wo fi ma kom de nkwa no frame phone so ka ọba no na koko ọba oji phone kwa ọba ni si ka che we se me fa no be yi ni menya ne ho ade wase menya ne ho ade na wɔyɛ ho ade dabi so wonya ne ho ade 25 years as 26 years mebo be man na ka ni nyina cha na me kura me ka me pa busan se no no kana me na wo wo be ya pa wo na ukotwa bra de utwa akoje aburo no na me be chia ka me de me twetwa bro di bro sama me no mienu wan na mpe se wo frafo so mo kansa mo kire no ni ta na no mo ba na kansa ma kire e wo be guma ni ma se ko ana wo bi wa kansa wo ye wafo no ukotwa bro ni na wo asho wo to ano mo wo to ni ma no mo nam ho no na asha na tale na mame what is got to tell us? Aye ya ka wo so de ma omuju omuma wo yire me fa kwa ma no me wo wale ma me so me wale o wale anka so wo ni be ma so wale anka do ba ba kire me me de wo ba ba kire wo fun akwa o ko fa me ga o sa ma yes mi ni o ba ni na mi na wo ka kire me ba pa ni se wo mu hwa mi ansie na me ana so ba no wo hu se wo ba tu wo me dem ware na me enhwe wo wo be me na fresh me ma wale ya wa walo ma wanu aba na tia adawari afro wa bua awari afro wanu aba na tia wa jani da ho akwada oba no ho wanu aba na tia na dia wo kire adai oba na tete opa me ya amansa atete me pa profo na aka nsa ma kire fin so wo pa mo ma wo fa ka ne nko bisa ma se ma me oba basia me so akube sika ya twetwa me nsa nyina kube de me nka se wo ntone wuni wa bro me twese kan ya aduma na me twetwa no ne se ekwa wonkwa mi dana na pawura maba kube nya ko ti kube ni kura me sa tran bobo ya so de na me de kwa baba no kan ma me baba sia me so e bi na me ka se me ko me fu busan se me yi sika na ka aduane di me yi almanya aduane ni no ni sei me sika na wu ade kwato amoroba wu sika wati mi sika na na ade kwato amoroba wu nim ka wo di wo sika 70 na me ho moden me bo me ho moden ma ema o na me ka mama o eripa boni ni me si de na nu ma no kan me ti ama sami boni ni ejiska ade ma so fa nya den na ba ma me na wo di gba anti wo bodi de trepe mama ska me sai say no wo mama say na wo me mo dwetira sika be ayukura no 20 million to 30 million me ntimi na na me ya mansa da wo nchan wodi digwa wo de man so fa nton de so wodi digwa wo man say de digwa na me ntimi dan scan de man no de da 20 million kura na kan scan de man ana kam ye boni aye pa so kam ye boni aye waton kube wasa ton e 20 million na ma sa cha na wo kire no kura na bibisika sem nyina ne ho na wo adwuma be na aye ma wo se sika na wo de koma no because minimum say edi adwuma na wo tunya se sika no me nya adwuma kura na se bi mpladu asa adwuma de o ye na o ye e ma sam e ma ebi no di ka ebi no di ka boss wo no ma fa sika ma na adano won na ma me na bi je so wo di loto nyina adu esi ehun sika ma fa sika ma me wo di ma me to wo je na ade ayo ta ma say enye sika bro so wonu ka wo mam 20 million anka me san ho akwaje aban bosia me say aya no ta ma ebi ode ana 5 million se je to me de ma ade enu so obeje woje wakasa woje sika ma na sam ka sam de sika ko adan won na na madabi sika na wa fre no me sika no kwa me dance me won sho nya me adu no ma kakra to wa woje na de wotimi ka che me pay say eye nkrofolo to sika nto obeje ma mimi di me di to bi awati na fa won sase na me mama ska na dia awati on so no ati ma na crofo area to ska na so je wa dia won fe ma no me si wo buwa me bua ma ta wo bonu ntuma no me ya mansa straight me o ma dru no to wo mu nyina bi
ba jo se metu omu nyina di wo to omu di di dia metro se nya din se e bia me hyehyɛ no ma na me de tu omu din e din dia me tu omu din tu omu din di ntire wo ba 25 years 26 years wa anya no ho ade because wo ba be se be ma ba so omu be ye ya ye panyin no ho ade aha wo go trance ye ko jiska o me ko trance o ko trance se papa no wani age pa oh se be me be yo baba na na me ka se me ba o enfie de me se ye question na no asa wo de dia ka to ah me ba cho an wo baba ne ye no ho ade wo ko bi me ko bi wo kwaje wusika me pa cho an okay eno de na ye odem a akra ni bi na me se ba me na ye ode mba cho se oh ye ode se ni na efe e na fa wo bi ba 26 years ade ne tira ho na to san kradu wanye ne ho ade o kwaje wo ba de se ye ode oh tie bi na me ka se suban na owo mu no suban na no owo mu no mimi ya no wa ba se pa se ba ma bo adwamanda mimi ti me na me ka se he me se na me ne te ba dia ono a ba se na me tie no me ska me di roto na ska no she bottom sei me da ho no o twen ska no e so ande chi me sa di ska no 2 million to book ma me ko ni ti se obasa me ya on da ska na timi ya no ho ade sika say 2 million dabi o say one only say me twen na 2 million na kuta me 30 something million na shemboto ana to bre na wo twetwe me ya manka me se me wo twe ye ina me se wo no na me say ska ma ne de to sister pokuya na me fa ni tena ye ka sister ne tia san kam de mo ba betena na me ye wo twetwe na me ka sister pokuya ba betena ma se wonye nto e se wo se wo sa je ona ne nto no wo sa je ene me ni nyina na woni mimi nyina ya de to aduane di e de hwe ye ma no ayi ya me de kwaya ho ade se sika ne kwaya ho na me chiminti asambe na ake me say wo se sika ne ka de kwaya no ho ade o se etu me say so no pa ni die ne hia no ne ade na hia no sika na wo be die o be so le o de be no anuane adie no ene ne hia no de ne tinka ma wo no nka me no aduane ma mbani die ne hia no wo de tu nanim se wo kwaya no ade no ka cho se die ne hia no me papa correct me friend ka kire no wo baba ko kwaya no ne yire ho ade de be ma kwaya wakwa down tutu atata waje wanum bibia ya fine waje sika to botom wo obi de 26 years wanti bi anya no ade enti oba pani na wo ho no se ye friend no e de no betanse ne ebisa na obetimi aka che sampa da hwe menu anam nketewa pacho obeka ama faka krawra mu ne ye fra kwa ne bisa no se wo hunu se wo papa emo wo musika ne nua pacho omo ha o omo famo mi ya ba ko ba me sorry na me be instance na fe ye nto ande kakra ma bra ye fra wo ba no e de no aba no ama so wan fra ya ne yo abusia ye kwadwom na ansa na no mekamfo e de a cho se bronya no enije ni nyina e wo kumase ha kumase ye nyina ye de ani echiremo e wo kumase na rich condos ani mu hono ma na ye boade mum enam se Samini experience Xmas concert no e bashom Samini Batman kane Batman he Samini wo gina papa bronya e wo be wo su kumase ye sheki kumase e ti bomode lazy miemu ene lazy pa na bra enam se ye begie ni amachese obi de to ne bafo na ono kwa nam wani Jupiter Tiny Kofi Jama Kwaku Flake ena fake Paluta many more for ne de bebre ena chese wonom ka ho wonom eba eti bomodin se obaji ticket no ena se regular no 100 Ghana cedis VIP 250 cedis na yesra wo sa wotena wa ma chese 24 ne ba ena gate wonom wo beto ticket no 150 regular na fe VIP for no so mo age mo de 300 cedis ye wi party after party so hono party after party no ye de ani echiremo e wo terminal 3 night club enti bomodin never short code way na unsa enka ticket star 711 star 11 star 26 hash star 711 star 11 star 26 hash na chese wadi jishe no so kama na unsa etumi account ticket channel shom say regular no 100 cedis ne ya na woto e won tenten fidie no so a na se VIP no eso so 250 na dan duru ho no mo de a ene regular ne be ko 150 na fe VIP no so what on 300 cedis na betu kwan so de ho nsem kan ye nyina no Max Global Link Limited ene odo betu kwan ye ko Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico, US any UK nyina aben wo bibia adwuma ye fo teacher fo ankrankra wo bia pesa wutu kwan wo konsrahwe wo kwa ye adwuma na sa wo de opesa wo ne abusua ne nyina
na ko ba osesen e wo broni krom a e Max Global Link Limited wo do betu kwan ya wo mre hom de woni passport de ne passport awuo wo be hwa ye bibia fanfan e de ama na fei wo so watimi etu kwan eno nti bomoden na ahya ne so efama me na wo ba Ghana so so a wo se wo mo eye car rentals e wo ha sei enti wo boga bia ba no opeka bi de adada ne ho a e Max Global Link Limited ebe sorting out and cry one e wo Wager White Cross one West Africa Tiles Deconom e na edi anhwe Kumase Asafo one Senate office no e na edi anhwe 0535823871 0535823871 Congo ointment woba wo di besiesi wa himfie e ma won so watimi aye obesi ma Congo woba bia bomoden sabre bia ba bia be wonam se no ne beboa e ma nkeka ni nyina eto ase e dia ma afa redie na ni sensawa egu redie na ni wudware wie wotesa ho nkeka wo ana se nkwara no tire ho kakarere no na ba nantema propro ekro ne pompo ni nyina no ma wonsa enka Congo ointment e ma yusu na chese ye yusu bi nso ama ye ma no na wo mo honam no ene sansa ne kakarere ni nyina da yetumi e de eto ase every natural and ventures ena wo mo de abadwa so na so heba ene pharmacy shop bia ebi e wo honom wo mo number e 0249 017101 0249 017101 security shade system e bo ho ban no nti wo fie na pese obo wadwuma ho ban na so wadwuma pese o monitor fie e security shade system o se men kan kire say affordable and quality CCTV surveillance system one be ma bi afa video intercom access control intruder alarms and afa remote surveillance ni nyina ebi wo ho wo mo wie pe yasa de home automation appeal so niam bebre ene ne bambo kwan so wo mo de egu akwam eno ti yasra mo da ankra adwuma yekuo ya mo hia CCTV ewo mu fie watan ba bia wo bia nom security shade system wo mo adwuma no enioma efo papa nti wo de bo ma de hwehwe wo ma kira kwan ewo Kumase Atinga Junction wo no mo eben Adom fast food number no 0506215909 050621 5909 ANS Electronics and your to papa and sika na ebi ni won to TV a to de ye quality picture ne quality sound ye quality we bia ye kama so hono na chese ebo no so ewo form TV bia wo pe bia type ne brand bia ebi wo ANS Electronics sa pepepe and laptops ahodo so ebi wo hono mom na laptop no pe charger different types so a wo benya bia to ewo no chen the open monitors tablet and remote and yama bebre e ba no electrical appliances enko dia ANS Electronics wo mokrabata miensa ene won kran so to market awoshi Alan and afei Oduman Estate wo number 0244973955 0244973955 area na ebo se de weda na ye nom eginsuo pa na nye nso bia keke transpi natural mineral water aboju so Kenya wo nipadua wo bodwa edomo base afa bi so bo mom wo so asabere wo na mawia kataba nsom na pesu papa anom transpi ma na moto nsuo no transpi wo so ensuo na ade si fie no ano mo na wo baketo no ma ne bia no ma enkofa typhoid ene yade ahodo bia emre wo nom transpi natural mineral water wo pebi na ya lebo ne kama na chese watumi ade asoma hoho wadwabo na senso a transpi natural mineral water esfre na wo no enye osom 0554207384 0554207384 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers ahodo wo de bia ba designs ye gina na so colors ahodo ni nyina wo de bia ba. Ene ma papa wakra de free Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy and Denmark, Sweden. E ho nyina wakọ akofa brochire de abre Ghana ha sei. Eti buro nya ye siesie ye dem. Maka cha se wa sofa na tete no. Bo maden kwaji sofa covers na fadura ho kama. Afa so kra no wo picture frames ana se wall frames ahodo ni nyina so Alaska edi biaba bed sheet assorto curtains ahodo TV strips light air posi chemicals and afa waterproof chemicals ni nyina Alaska edi dewu a dodo mum na wode aba no nte wo so betimi akọ no akotu bi abeto wholesale mom frey 0554114878 0554114878 Alaska ewo Kumase Dum Mrs. Anoche Plaza Obey Prudential Bank mommy
Meda se papa aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno a ena waso eguso a wuti ye ne ya mansa ena fe kwaku buati kebot ena edi enkomo awie ni nyina efa se wo mo atena asetan mu sensem bebre se die wontam atete but ya mansa se wo mo ntam tete ye nti kebot enya de a wo hwe ne ma nti ye ne ma no ho asem nti ena wo de eba ye na nia mimiti ase ne se yamansa enkra yi nyo ne omo netie wo wagya kwa tran be ma foforo be ma wo so wo sode a wo so wonhwe ne ma kwa be so na afa so ma me ne omo netie me ne nkra ne netie kuma se ya ofen so so ofen so asante bridge ne omo netie na me we kra ase ewo ho a na ma bepɛ wo mo na me kɔ wo ba mpresen ebi wa ho a na awotwe mienu ebi wa ho abosom enti wo ho no na wo send wo musika send wo aduane send school sika bibi ade ma wo no ma me de aduane ba na me sika aka ho me de aduane ba na me sika aka ho bo okra me timi fra edu anwumra me timi fra mo se modidi o mo se da bi me pa cho kusanse sa na otwe a wo ka me bo sa na otwe we na wasi de bia obre wo mo aduane bre wo musika no o de aduane ba yi kakra bi gu polity mu ade bre mu di 200,000 e ka ho a 20 cedi e ka ho a etimi hwe nkra na otwe why the betumi adi dance ya pa dia ma o say kebot e hwe ne ma na nia mansa ka ne e yentro me say efia mitim kura no nkra no ba mo de bia ba gisika o mu dwale first quarter ale hye e ba mfie ba gisika me am kura o mu maya mitimi sa ko hwe wo mu enumele nyina me kopen kura ne kira kwan so o madidi so o mu ya na obesusu say yaman sambesan obi a wo ye we nyina was me do bet eno na ye me nwa say wo ka chem say nhwe ntina me de empanfo no oja o mu ho nyina no say empanfo na no o mu na baako enyem na baako awo wo mu na me ka say de bia o mu dame dem me no wo mu na eteme dem nti de bia no sika sema odie yo enkra no nim dabi enkra ye form mam ye no omudi nkomo e wa abonte enkra ndi omunim asetra me no wo ye dai etie wo de wagya wo ma hokọ nti wuntimi mfra kura se ma de bia no na de kura no se ma ma nkra ni sika kura na wo bro mu bia nka ye bone se wo ma no wo mu wo si di pise me nkra no mienu no 2 years no tinchina se me ma me fa wo mu dia ambet akwatena me so a enya aduma me be fa wo mu me do me adawo me fra bonte ba nkra ne ma bie puno wo mu timi dem ho no me ba no akwati sa wo mu no ma enyina ba be simi dem ho abla ta fo no mo ye ma na mema mema na wo se be ma no nko fa nkra nketo no nko ma de me ba be hwe nkra na adan na me bo me kwa de me won no se wo be yi a wo hwe nkra no wo be yi se ketwa ono anya mfie se 17 de wa wo no enti di enti na wo fanta fon kura yi nkwa no wagyan wo mo e de ama wo baketo ono wa wo hwe wo mo be ma ne so wo hia wo ma nkra no mo ba me atani na wo di be ma no atani na wo di be ma no se won ntafo na agimi wo boa mame wo boa wo bisanse wo ko wo di kan akọ no nkra no wadi o masi ne nchada papa ati wo nkra no wo ni school fo mu nkwa akurem nkra no wo ni nkra no nkwa akurem akọ na edise nkra na busa wo mo odi o mu ko na edise me ma fa nkra no nkwa akurem enti na wo ne nkra na tie be ma ni didi wo kuru yatemu e na ma wo ka sa fa nkra ne bra ma me ba fo mu ko na me do ma ba sa nkra no mu ko school me se nkra no o mu susa mama enkra mu wojo mu ho mama titi nkra no ontime titi wo mu yie obetimi atiti wo mu yie we nkra de na empanfo no mienu kra na wo mu wo ye no wo mu ja nkra no ho no sa nkra na ka se wo mu ewo 2 years no ana ba kunso so wo 8 years ene 6 years no wo mu na na edwane nkra no esi wo mata na wo mu wo ye enti ka ba ba ko no wo na wo fra klase abetena hu sesi no wo na wo ye no wo kura no wo ma no ba ko kura wo ye kura wantimi a klase wo ma akura fu ma ate wo ya batan wo mu wo ni mu achi but wo mu ye na o jase no wo de wo ma ho ba akura nto we na wo ko school me bo ha no ma akura no mo ko school
wo mo bedi me chechira ni week na mdo mo ba na watwe ni nura ana mdo mo san ba krom so ye ma kwan na ma be fa kwan na life aye basa te sania edu asem kuru ayi nkuru na amowo ye no ebi ni ne number saba ma watre no hwe o mo na me so me bua nkra na nya basa da na me hwe o ma nka me ka no ade a me pese nkra no me hwe o mo a nka me se me ayu wuja nkra we ka me mo enante ayi hwe o mo se de ye ni be ko o mo ho pa ya hwe anya bia no kebot ehwe ne ma na enti ye ntro no ba yi etwa na ye be hunu na wo nware me nwale no ba na tie kwaku ka no kura se me so me nwale me se ne wo so wo hwe mo so be bi ada wo person sign ba na me da me mpano Ompeno. Obia mo ati de ompeno. Nya de set, nya de asema me mpeno. Be ma no wonu na wo na. Se me ngubi. Wonu kura wanti me ma, wonu kura me mpeno, wonu kura wanti me ma, oba ho aduato nyina. Me nyina ma na jijira m se. Wonu kura se o ye no. Wo ba mama. Me ba ko ye ne to ma me wo de mele asante akura ne won kan. An wo frafo so jira fo so nya ba no kan kan. Wosi wan mimi aba no anfa da to no ka so won bre wo mimi kan no kre na ne wana ko bona mane pokua na odin krama no se pokua ko bon o ye loki se wa free mo wa ma wo wosi wa ye loki se won wa free mo we sister pokua wa ma wo ana wo ka kire sister so mo mpene me si wo mo bre pokua ma ho na we no be tutu ni me kwa me sa be pa so ye de emema fa no meme me say na me ka me kura me nyini enu kwa say obama kwa mkura bi na me kura me mpe ebibia ha me enkura na wono de me abetena say me nhwa nkura no enu tinam se me yi ma no say mami ade ba ko die ti na emma obayi fa wachi bebre wonya de wo mpem usika se munya na sadi ni suba na enya ankasa na me bisa se ni suba de long time ago ni suba na enya wo sheda na wo pese wo ka se bi ku na ni mu ase keke me ana baby so de na say family planning na ko betra wo ho o eno de mama un say enkobo bi wa ye di an ye di bi asire ne di bi aye ayi say me ka say ashimi wo ene oja me ho ekoye say edi mene say eso say me wo oja wo ko ye nya say eko 2 years na ashimi kura na enka me ho ntobe ka me ho atome nka afiri mitri tu mi ka tell me fa nkra ni firi wusu na ho nto o se be fa nkra ni firi me fa nkra ni firi ni suma no ho nto no na esa nkra di e na ba na fa no koma no 2 years ba na tete ba eya na ma 2 years nkra no me fa obu ko na no manya mfie nan atama ka busu ni no ba na sa atamu dwale a unka se tu o so obu ni ma dwale tu u be je o mo ho ane na mo ho akola wati u be sa ma mo man life aye basa o ekwani life be yes ma me sister wo boasa ne me boa na nkra ne say da ye betuma hwe wo mo da ma na me ne tene na asem nyina ne se papa wei eyi 10 cedi e da won so be yi 20 cedis but papa we na na de say on fin kura no me fin kura no mama me see wono ye no ka se me fin kura no me see me ne nkura na tifie na na o na tifie awo ha na ka se me fin kura wo ne nkura na tifie na bia nti na obeka sa fo mo na 2% ka me bo na tifie de na sa mo me so me tifie enti de bia me ye dai me koma nkura ni sika ben da kuru say cedi 150,000 kura na edu anu me wo mu nidi wa ti wo kaka sa asem we edu anu me wo mu nidi o ti nyimro mo ba fia hwan na wo mu nidi o ti na wo bode o ti di bode e koma me sister say genu ama wo ma bra bibia anka ho ma me bode enko akwase e fa nhyere mpro ho ma me sister na o ne kasa wo ti bi atobode wo tu bi antobo wo ko twa na fuom okotwa na fuom ma me ntwatro na mi ko twa bode wo fuom a o se me nhwe nkra no e de ma ko fa aduan sa abro wo hwan nkra ne fa wo dia kire me say na opese wo hwan nkra ne fa ma nkra ne hwom ne say one nkra ne mpaboa hyem gise nkra ne na sisi fom a gise me na beto nkra ne ntale say na wo pese on hwam nkra no wo beto ba ma hyemma wo hwe mma say oto ntale ma ne ma oto mpaboa ma ne ba akra yare a obeto eduro ama no akra tri ni fu a obeyi ma ne nyina gise me a
enti onye ne sai na wo bon onye ne sai de make na onton tare hye ne ma onton pabo hye ne ma onye ne matri ne ba yare a onton do ma ne ti wa na ya wo fie kraso obeyi no mo me Canada ti na me kasa ka ba ya mami de o kan nyina no enti mi so mi ami yin kra ne da akra pabo ate o kan mi ami yin e mi yin kra mi yi wo mu wo yin kra wa ke bo ba mi so ase ya na yi wo me ba o hwa sade wo si hwe o mano a wo se mi hu se de mi sibe wo hwa sade wo si hwe o mano a hwe papa like wo ye wo afam de as a responsible father ama ne na wo hwa me hwe pa na me hwe wo ekran ne hwa na wo hwe wo mo na ba bia to chima e bia ne sikasam nye obetumi ameye hunu adwuma sam nye obetumi oh se na me ka se adwuma sam de me kan sempo eye ku adwuma ya na me ye dey me ye ene wo wa metimi ye dey ekodi pa enti wo de wo hwe mo mo se de wo se wo hwe wo mo but wo bayi na nani nso sa ye behwe ye behwe na ye se de aka akra ne hwe because se mu ankasa montamu atete mu ntwan da bi metra bi enti aka akra ne hwe ene bi nso anyinyini bi awo nto mo ma wo no anyinyini no omo ko mbra ye yi wo masi ntwan womo de okwa wo de one be ma na kwa wo ye womo wo no womo hwe wo ma de na omo susu a womo hia se ma me de papa be pushi womo no yenka womo ho asem na mo hwe womo ye ema yen na womo do so do e kira nko mapo adwuma me kwa ya mfatu mesime so anyi me mabobo ya kakra ya mabra me ho atwe me fie kra de sa de ni bi ni ho fie de sa de ni bi ni ho watu we free wo ma wa kwa tra be ma foforo ho e di kwate na waje womo ha na ye mesende womo enkra no womo nyini ba emema no womo be suesu ban bo mo dia mo pagya mo na mo ntwa ye tiawa na ye be sen yamba e wo bi mti no ekwa mo manje adwa foforo bi ho ana ye de ne to aso ana ye nkwa anim ahunu aha ya Akoma 87.9 FM minim se nra wotie wo bai ke podcast wo beba waba minim se won so watie ne se de wo so tie no sen e na abesi agyaji afa 26 years of empratwen enimu nsem bebre na minim de nti agyabo ate wo ba ma ye adwuma na wo ba ma foforo awe wo yire ya bra no wa mu wienu wia bagu awe wo yire ya wa nsem bio awon na chi ana se de yi ko te adwuma na se mu amre agyabo ate ye adwuma so bia wo shibu pai de ye adwuma o shibu pai ye adwuma adwuma ni nya pasa wo puma kora mpuma so mu fa ni de anwa evangelist yaba no ne be ko ayensem bebre Maako ensem wei no eya na obi hunu se we me nka me de me nkyira me de me hunu de sesei no obey ena me wodo so oba tan de ye se enioma ya no na wo befam wo ne ye tan nyina wo ena ma no enti na enkola no nyini a wo motota wo ne ye de ama papa because ye hwed ma me bra wo bre no ene ya wo wa famu no na ya hwe ho ne ye de ho ne ma ye de abrew enti mema ne so nyina ni abre sesei omuso nyina sesei wo monye ta wo ne biem omuso be frɛ ye ma no ye hia sika mo fa mrɛ ye yeso ye hia ntoma de edigu ye kon mu no egungu ho na ya yeso ye pebi enti sesei ewiase dane enti se musi pise mo wo dia sa wo ya ma wo yi eni kwan se obi fa ne baabi obi eni ho se fa ne baabi enyi sa enkola ne bre sesei wa wonim se wo keka besi nyina no ena medonya ye eje ya wo ka na asem yi eje woni ne kwotwe mpana na woni be me dada ba akum ena wono kra no o ka kire wo se eje no o suspect no eje no o suspect no ni hu ntiri ho eje na wo ka na asem wo fa yagum eje na wo ka na wo tiku be ma wo ya wo so ode ne nsa test yi no ahono ohunu bibi enti kai je dia woni ne kwotwe mpena aye den oboa wo enti nkade ne kwotwe mpena na wo kuna adwene so si ni so
wokunu si woni na etwempena ne wo fa aka che ne se woni na etwempena enti se wo boa nkura ma eja mesra wo boa me de nyame nhira wo no obi atwra ba no se nkura ne nyina hia de ne oh enti se eyesa enti no ehona se de wokunu kan na watwe ho asi baabi edua no na be ma na eka no edua no ke benya oba no wa mo ne yie na se je no ne twempra senti no wasi no aburu na ni waburu si enko bobia wabo ya bobia akwa we ba ya bra ye wo obi a wabura wo ko bodua wo se matosh na ni konso no ho wo se yan kwaku buatin nyame na hu mo bonke wawu eja bo otu nke wawu we ede ade na wo ye ne saa no obe hu no unse odo no ope no enti oya ade bi wo ho a ahokyere kakra so wom enti ontumi nka ne kese ase se wo kana no ye den etum na wote saa ontumi nya na no den wo be ye den metu woni dan ya no den kra ko ja se bunkan chen se bisi majano wontu sheso aba memra no ko saa de we yin ya na ma bi ye no me nti wo mo ase ye ko Salome ni aba na se pa se wutu akote na wo ba ni na ebusu afie ebuo be na wo mu bema wo de bema o bema sensan wani mu apese obobra sa signboard esi wo poti no na wo sori na wo ti wo ba afie ene ye do ti amango ye do beti amango wutiri ye kura ya mo atwetwe adwa ye nyina nka ho ye do beti amango ye wie susu ye be ma 10 cedis ye wie ye be sa kwa di aba hyew firi se won kasa wani efura eja boat wani efura na wo de ne nam ho wo mpe bibia ye wo abrabom eti wo si gina ye e ma wo ho Mako buwe oya den ocha blocks ene mo ni na ho ma wani enna ho enti na oba ne di we nyina tumi ye den edi wo no wani na ho efise be ma wani da ho bia wototo niema na wo hyehye wo niema yie kwase ebo bia anim eti wo yire emema no hu si wani na ho no nti ye di ne ye de awura wo kon ye di obeye dabi sani o ma no ma e bi wo ha so mo ani o utimi fi Mako yes sani o ma no wo hu ne se so obani a obua wo ka daada ho aka konne koye wo wadwuma na bra be bona konhoma eno be boa saa ye ma no ye bibia wo ho enye saa do obama ne 20 cedis no obawe no na wo kwoti amango ne ba no wo no wada ne jimijimi ye beka se wo mpebere kora wo se wokwoti amango ne ba oba na wabre na oba ne mfa nkodwa na wonna enso se nso na nie enko obi ne ko gina nsoro kwoti amango na aka begu from on charge o obe charge o itinka eye business aboa na nso ma ne bi mpen saa iti saa no kebo otu ye nya ne saa koye de wo betumi aye wo wia na wo ba be yi bia ye de ato ne ho na ni be so esense wo na adwuma no wo bedi na chie na wo ne ko na wo boa no na wo yeye na wo yeye na ni nye saa de ne ho enti na ma kebo otu de omo yeye nyina no anso anie no na ade ha me nyina mani abre ho ne se obai wajan kola no so far as wajan kola nkete na amma ne bad girl la wono want me hwe ne ho wo na sene mu wo wo na sene mu be me nya wo ne tie yi se nkola ne kura wo be ma ne ho a e me ka wo ho wo ho kura de nke ne de nke ke botu nke mfa nche no na nkola ni wo wo ba ne nchen enti se nkola ne fro se maami ne papa emunye enti breye bia na ye den wei ama yemfrew wei yemfrew anka ba tan no anka se wan kasa wo hu ne se me ko ho no me ne papa no so ye adwuma ba ma na wakofa no ne ye adwuma wo ho enti nka bosumi bi na wotwe mienu bi na wotwe na wo sende kakra bra wo mo a na ye den enti en complaining enye nkula no nyo no mo na tie enti unse no na make se Mako nkula no betumi age ha oh yes unse no na make ombekwa haba ha
omo be kwa ba enu bi na omo ye because papa de no esu ama wo mo ena da bia no nkora no so ye nan se wo mo mususu ne ye nan yo ono susu ka ho num ono su bedi bibi ko anya be ma papa bia no ne wo ye enti ono obi ase se dey a anopanko a o wo mo mpon maaye enumro wo bedidi be ma no nko abetumi ontumi eti uje se wo de e be ye dey e ba be ka ho na aboa na se wo so si pise de ma komuo de ma breyie me de nkole edu na aba me mfa biem oh edi ade nko a edi na wo gie edi nko a na no kra no se wo ha mu na keka wo akone kodi bi be ha o me ya na virgin for no oh abroso we di abroso we di virgin abroso abroso se wetu ankola nketua saram ana wodi na gu wo ba girl so wono so bre wo ba girl no wo bre o si yes enti do catch you say akra no ni ha wo si wo so bla be fa nkola no ko Diense mami ani abre no ne bagel ye ne kasa ye wo si mami me ma wo me dia ba ko me sa na mo de ye me enti sika ne nso me e na obi dada me na ma wo enti nyame ado me ma wo me dia me hwa me dia enti mu ntumi nsa amfa mo mma no e me ka me ho enti mami ba senta mo de ye de e ko na me ho ntom ye problem ni nyina no e na ma na ni abre no odi o mo be ko nti kola nso do de adumba enti kola ne die wo ye de ya wo di kola ne beko wo tumi nya kola nketenkete no enu be ma ne so enti ye de ya wo di kola ne beko enti se wo di kola ne kola be ma na amfa sika ne bia ma ene ye ne be ka ho asem na se sei die kola ne ti baabi enti be ma no de bia wo de se omo papa omo so se be ma omo kosko omo bejiska omo papa ho omo ba so omo didi omo ka body e de koma pese mo omo anka ho ena obi anso nim se nye de bia na ho na mu ye wo kunu wo nim no woni be ma wafa no a woni ne tie enti nye de bia na mu ye enti se omo enye bia ma na wo di bi ba na ye den ye nyina ye to se ye support enye sa akwa ene ye ja mema nko mo be wu enti sese no de aye ne se ene bo ntuma mu den ka kire be ma na wanya ne sese de wo ma na nketo ye de ewom enti sese wontumi nkonya wo mo enti wodi omo ye de eba enti se wontumi nye wo mo de a ene wo tena nkola ne ho na emom eduru weekend na waba ne ho na mahyeso na enye sa ho no wo ye nkurutu adwuma o na hwan na edie nkurutu adwuma na wo ye no ho no hwan na edie sese wotumi ne wo wo yesimu ano wo simu a waseja wo ma wa ha na wodi kwa ye mura madwuma sa obapam wo da utabo oyi obapam ana papa no so wone ma owone ma sese wontumi wo ye twa wo oyisuwa wo ja ma ye mura madwuma na wona be uso biase ni odi asesa ne be ni nya bada bibi kresia wakasa wo chefa na sese ni eti bra wo bra no wo bra kwa wo ye twa wo enti wa sheda e na o ma wo ye sa adwuma no enti ma wani na ho obai ma wani na ho na oba wa wo nkuna wo ho efesei no wo betumi odu ba ko na afiri mu enti sese no wo betumi abon ho so aye adwuma den wo betumi dia hwe nkolai na jai dia wo ye no maako mami nwie be ma maako sese ensa no nim nom sinu obi a wo me ka kire no si ye ka si ye nom sa ye nyina ye ba no papa ye de tiri ba na ye de ye tiri ni ye ko nyina na ba nante ye mami ka no kran kire wo mo ebi sheda na me de minim nom kakra na me de minim anyon kwa na wo ha wo se ye nyina ye ka si ye nom a anka hwan ne ba betena ha aka bibi a kire mo enti ye nyina ye nim si ye wo abusua ekuta ye ni nti no ememe so de waka na ye nyina yakobra ba na ye wia ya be ye adwuma ezike kabuasi ni sese wiasia ye discuss wiasia ye din jabro no ne fese kare danka jabro no janse ne jaya patashi apiodi anya nchi ubashi ashe ne jaya patashi ashifazi omu anya se ba hawo ajaze eti se wo jaye shi janse
wo no mo nsa no so anom na keka wo ho na sese de ye ne abro nkola du no obi ansoma mo moti wo na pakam na mo ka se ye yafunu ya tutumu ana ya tutu ye yafunu nki yesu betumi awudunum nanso so ye de emrato ho se ye ntumi nti ya tete nioma so enti tete nioma so wakofo omo aba awie se wudi utiri hya ayi ase ka ase kura ma na pia wo am wanya sika behwe nkola na fa utiri hya ka ase na fa nkola no na behwe wo mu na oba se ma ema na yo ema nsia omo nyina ewo medase mama memfa kwansuntu emema bia kanka mama sase mo yenkuro nketo ni me wo paawo oni adwuma oni sika na adwuma no nheda mfa bibi papa bi e ma sankrofo no na die ni awo wo be fa ko wati kwalete ni papa ko wo be fa wei ba no wa fa wei ba sa na nkola na begu wiase abaya ade soa furade no de ba no safu ni me maye say 15 me maye say 20 omunyina say tumo so to wa no ma no so pe wo be kumase wo to no ma no so pe wo concrete mama wo drum kan ho ma chepa cycle overhead na se pa no so ni pe mo wo nyen krafo wo fifre irresponsible fathers ya wo munim nyansa ena adi sankola ni nyina ba wiase ena mo koguo wudi agro ebe yu fon wudi agro ano papa bi du ahomache base ne kona bebi okopa kesi anwunso so nsu ato ateche mitie mu ya horom me na ho nyina eja misare ateche befro yedu se akero mu chenze su shafo bitia ma be 15 minutes na metena ho bradi nyankopon na me wura chese num kankan henna kasa na joto anopanu na utimu se chese wo munyina ka me se wo munyina ka wo bia no wo kankra kasa se bia enkrani ni nyina ne se papa jimi fo bi a wonwene antimi anhwe no wakofa na ba wiase waba ba ya de so a ama wiase chese ya social security bre ayi social welfare for bre dosu for bre ni nyina ne se papa bi enimi nyansa se obadwene se majuma mi yemi income ye say enti ma wo ho nkoda se be be so na manya bi ahwe nkoda yi no mu da chesi wo yie misra mo atopa ne de obato na kira sam ena wi ya say o ba sia le pass ya nwumre o na petasi se ya tumpa se dia begu so nya sam ketwa ya to petasi person mo chese mo njai no so so taxi say nsampa ayi fanta ne rade nyina taxi mampanya se sagu so nya goro because one say crofo honest carry free ba so no enti da kro ba no mo say na wonu wi say nkola du sana ade ba ma wo mu enti life wi hol ma busuafo yen twa so ni afie okwa wu twa so se da wo sitie ni ba krokro asa wo betime di ba 100 years wo be nyina cha papa aja bati wo wu account ye de ba no ane na count obenyini se sade mai free mo a na kakra no se wi rose ni enu se ye ayi 20 cedis kura no a nkwala mo nje ensa no majai ye ka se gani nyina bom but yi ba ko free kakra mo se wo de ko wo nyina ka ho na mama mi da ho anu okọ no kwhwe so aba no so waboro anya pe o ba ko hye aba free se je nkwala du na do mu ba no wo do ma ba wiase no ye ntimi hwa wo wanu so batan opani maye enti sele be nkola beti di edu be be so ko fayam no ba no pesika no de ba wo pa wa mu ya wa ha mu na se ko faya eye jimi bon me ka be si se ni para ne tie no unim ni income na wo to wa jimi omo national time nyame ne hwe nipa wa jimi nyame ne hwe nipa nyame ni sini pa so oh yes what nyame ne hwe nipa o di sini pa so na eba want to two free room fa megu fom bi o jai oh ya ye nya sa ka sa nyame ne hwe nipa nyame ne hwe nipa na no kole duro begu ase kole bra no mu bre abrabo nse se wo mu bo mu mi anu mu jimi nti e no mo bo sa abra no so the other ya no one say na amene ente ja ba to no yire no wo plan na ma jai no se mo amfa mo dwene se mo dwene ye e kole yi nyini ba wias ade o mu de ba yam no because say dem wo mu fom no wo mu mpe mo bre
na akora 20 years re we dey hwe nkola nan ka no 17 years o ma me onya 20 years o se de ba no 17 years de o hwe nkola no yo ye no o se 17 years e na wawo wa usuba boni a wukọ mu no won se enye nsusan so nkola no so 16 years no mo won se enye nsusan so nkola no so ayesa akoya pam bi da ho na wo jaboa ti jimi fo wo so unu obi ba tra enfie duonu ayi ensia petashe botrumpo na busu apanyina numbi wo de wo ba yeye no wode wo tutuntuma wa koje nyame no be di papa so wo se ye je ehwade ye wa bra wo ntimi nya obi dia eye ma ye kan se tie fo mo fanya futu ye besra mo kola na ye wo ma ba wiase no enye se ye wo an se ye wo because bible say ye wo sha sa so mo ani ati fo fin so kware se ko tena ho uko hu na na fin so yina na yesi yan ma hu so ahanso da hu na won saase entina na mambi mi ba kura me be wo gu asa wa na ka kire wo sa na kire ye be sra mu nkwala na do mba wiase ne onyame ajapade o wonya ready ankofa ne ma wonya ready nkofa ne ma ana nyame ama doctors ne nurses nyansa ye fam titi awo mu ye fam awo ho ban e wo ho ti se wuye we na amoa wa hospital no mu nchiro na se wujigum an se wujigum jimisa no de yeah kakra chon oti awo kanya ne fere se wonye ba ko 6 months e was wo jankola wo akotena kura wo si wo wonye wo hwade wo jai na wasa akotena ba bia ye nya wo hwade ono so nya hwade ana wo yusu du ye caterpillar edu dofuo na do be pamo fre kura ho no say ayi o say enwe mu awokuro e ho nto wane fa ne ma ho yes am one be we ne ma no wo boa da bia wo ba no wo hye so da bia ba wo nya nkola say watch a won ti ayi duty free togo border ye ni sika say no na hye ba ma no ana na hye no duty free o sabre nko ago no be enjoy afa na dia komo duty free nto no so be use sa kubo se la so be ja wasi wo mbra na wo ma no nyame ayi wo madum no ma yeye ya wo ba beje nanka ama enya na eme ya anu na eme ya no jimi sa wo di jimi sa no de ko no bi asisi na bu no kwase a wo wie ya no ko ni kurom no timi ajanta fo nketwa we mienu ho se me ko ye na wo twi mienu wa bodam abrabo no bi e bo na ye nko a ye nko a nye mpranche wo yi mpranche yi do re to sesi ano ne ko wow ana wo se basa mama we na kwase ano akotran so de ma boduku chei na nyame hu mobo wafa pen paper adai man trophy application calculation no kra adeno oya application calculation ya kan nyina so awie ya kan nyina awie he said mama wọ́n sẹ́ ọ̀ka papa no ojina ẹ̀jẹ̀ ẹ̀sùn sometimes yẹ́ ẹ̀ sẹ́ my instance mẹ́ẹ̀ma so deẹ̀ kan òhun sẹ́ na attention kọ́ bẹ̀rẹ̀ yà òhun sẹ́ sẹ́nà yẹrẹ no ẹ̀jẹ̀ sẹ́nà yẹrẹ ẹ̀hún nti nko be fa no na wo so ohun se we wo produce nti no e boss wa na pan ẹ̀jẹ̀ sẹ́nà yẹrẹ ẹ̀hún eti wo na wada no ho baby machine producer eti bẹ wo ni pa say friend awuche ana one ne kwatwen na kakra eti na chese wa confirm me asem kra be make oba na kan be ka bia man but I say ade no say wajimi because ten wa won kra du mama de na wo je die be biem na wo je wasa akwatena be ma so na eti kan 10 ne kra no nyame ato ne nsa frɛ ba ko 9 ebi pe one mpokra je ne so keke wanya nyame de na dum se bran abusa na okotum jimi fon ko abasin ko tena fi unya da ntina sesa wo ma no wo hwɛ wo mo mama ya na meme de ye sesa wo ye adwuma mpo na ade nkra no atena ba bia eye fine na de adwuma na wo ye at least kakakra be fi ma ama ade ahwɛ nkra no we de wo nya adwuma o wo te be ma foforo so na wo ye adwuma ma no abra wo magu ho awo ba panyin krandru se 25 years o se ho ahwan ma bi kube na o ton no enti kube wontimi nton se be ma ne mpo na wo mpani bi ma obi anka se ba bi a wo to no e ho njo akọ be ma ne na wo mpani bi ma wontimi nya ba bi ntina fie na ne tim na wo tu no wontimi sa ho mbo bran fan hwe wo ma so ama bebregum mama ntiri ni ya o chese
we bro nya bebe because o man ho nwe ho me de ne man no o mo ho mfa no emfa no ho ono de o pene se nka ne man te ba bi na nka ono so no kakra obenya no de abre nkwa se de o ye na ka nkura 2 years entafo 2.5 years or 3 years untimi be man say why for obi akra man nkura keto we so se mfa mo mma ura say na wo twe wo na obi aka say nkura keto mienu we nti untimi hwe mo na at the age of 17 one man nkura na dane motherly care Mkolanke so we need. Uti no dey forget it no dey. We wicked. Kutu. Baba ko to from. O ma gugu. Anye panyin kra na ade o moja no. Ya wa no. No. Listen. Enu wanya oka. Me do mu ja me ma. 17 years. Tie ba no betimi atia won mo hwe papa no betimi atia. No. Ono kwa komode no. Wo ti be hwe. Ya no komode no. Go ga no komode no. Maame, se wo de ba ye no. Amfa de oye amfa. Papa no mama cigarette ne sansa no betimi akeka bom na no busumi bia de wo so de mankra no de amom ena ye kan ye no ye ka se ye won shampoo ano anua no enya won kwa wabusua ne ye ka se mo betiti ye nyina de bi beba ye nyina de nkaka office wo epoda honum na epo ano anua no ye won kwa na oyiri ena won pele oh wo ye sisifo ba bi free say 25 years 26 or class 26 wo say ka wanya ho ka 26 no when timi amfa koku kranko hu na busua anko bokoko kompo say mo pe mo ba na wo me ho na ze wo wasisi na besi ne wo say pe papa no da so pe mami yo why ire ne ho kan na me ne wu tu na me hu me pa cho o hwe na se nkra no wo doubt ho DNA wo ho bra ne nye DNA de nkra ne di kro mu nya ne ye de na DNA na akwa akwa he ko so no hwe nkrofo wa hwe o so no so wa hwe nkrofo ma ho tu wa hwe nkrofo ene o ba hwe nkrofo ma akwa fu me de obewu me de ha me ye nkra no because they say nkra na e sofa momo de so anya bidi wo to ba bi papa so se bi ono so anya bidi ono so tene ba bi nkra no na se o mo sofa mama ube hu na mo na obi di tu abesi so fa bag mama fa fo mama ni ebeku men ka se na nkra na be but e say na etie na wante nyame mpanwe bi kura ni mfie nyame mpanwe na hwan na yesesa nkura woni abegu o mfie ya ka so eto kura no omra ma ya kola bon ya bi ya mu bisa but situation no be face you and na decide na eto ho bia dia na ni one no ba no na etu kura no ya twa ball mo ma so se o ba ya amro mama anya ni pere so be titu obi ko boda bra bo na oyeyi a na ohu na na ni akoto na duro no wakunu wa poison no wakunu na ni nyina ya ahyase ntete ya ne maame ne papa nya omo ho adaje me de ne se sanko waje aware na ato ba bi ye wadwuma hwe o madia nko bia no ni problem empatry 26 years na otena mu no eno abi no wasa akotena ma wo ye nkruntu adwuma eno waje o ma me de nketo na kwa no mo nya me 2.5 years maame na wo abadaye wo abadaye abeta se won hwe no na so ya na so ye me de obi ngu obi aware na so wo koi wadwene nkasa nkyerɛw ma wadwene mbo asa wonya aware anara mpratwe na no asa akotene ena me kasa nya aware mpratwe na no asa akotene eti ma wadwene mbo nkyerɛw se wo ma no e wo so na wo kra be ma wo kɔ so wo mpa wo ma de we ya be ma wo so ne netena eti ma wadwene nkyerɛw se wo ma no obi bia because ekunu bi na akotena ho a waja ni we so betimi agya o ma no mu nja to de eti o ma na nkasa na besa aba eti ma me mo wadwene nkasa nkyerɛw na ba pe so ko no ko ene homework yi wuni mu adwuma a wo ye wuni me niam a wo ye na so de obe wo to 10 ene no obi kwa show na se wa wo bebrebe sa ho ye da shi because no odi ni sika ma make say wa wo mienu bi wa twa so wo hwe so we no on na fa ni sika ma na fa to de na man kwala di me de me ka kire no onja jot no ne de akeka ho ne no fa hwe ne ma no na ne da akye ane wo ene wo mo me da se na se mi kra ma se mi o tra o kan se wanya jama ka so no na be hwe wo mama ne kwa o ka se ayi ba papa no wo no ono na wo no me hwe wo mama ada ene entini ne asuso ni dem nti ohun ni onye okay yankwa omane so na se de si blenke no grofo wo bi kapa 0322498035 0322498036 0322498037 o kafra we didn't be afrefree Maa Akos di egu wani pacha yankwa ofisa yinkro Maa Akos ba mi okasa itiri ma di ni ne di kasa wo ba
bɛma meyɛ sure sɛ ɔpɛ ɔbaa no yɛ sɛ ɔbaa ɔwɔ nkɔla nkitenkite ɔma no abɛtena wo so agya ne mma ɔa wo no no enjoy ɔpɛ me na ɔsɛ ɔma nkɔla no bɛka wo na wohwɛ ɔm ka wanya adeɛ a afiri nti nti wo enjoy life nti nkɔla no deɛ ɔmo mbrɛ ɛba ne sɛ nkɔla asɛm na ɛha wo kɔbi forward deɛ ɔma asɛm deɛ ama akɔsi nsɛm ha papa amikoro me da papa within the baby afrefre me mami akosia papa bi nua bema papa bi yi oposi ni yo to present pa just so yenkan anka pastor Julius e no be papa bi an kala to ze program but you know them original Nigeria ni the contractor papa kuchina mjodu ama kuma mencha wanko kujufu na yan kro hani ala sa yesiedu eso achia mi he ama me ne gusu kasa no sebi no raho me de to be janko posi bia na adie obi anya sika nya golden bag papa bi pe baba ko pempu na onya na me wati mi akoda ho bo ba ko mi ni nsa edu nti na ni sebi mpoda so be kafe papa ni ntimi hwe ni wi ena ni nsa nti na wagya no kofa foforo sebi foforo na kofa no nyansa be kwa ni wo mu because abanmo bia no didi wo na me gapade ho papa ni ka kwese ni vama mekura tell say ukwa mu ka bi say so odomi a dem ma wo mo nna ti na me na ngasa no de bible ka so bible ba so subo afo no na me sabi atopana ni hia no ti papa ni ese ni say so betie mu no betie ni heria e na obi akokura ni bawo ye wu fie su ko e ka ko de do o mana ne ba be ho da ti sika no yo ye bia no nko so no nyai o me henka ko sen kwa ni da che ni na me ne bi e bi ale se papa bi ani ni mu atopana ni hia no me da si pi me da se papa within the baby afrefre hello within the baby afrefre ana ko jam ka se sia to a hojo 1937 yan kwa maame ile be ja fo itia mi nyina etebo amoka ni nyina na jibe ma ni ya papa na jibe ma ni ya efise obema no ko kacha oba cha mepew wo akoware ma miensa bese yini sano yini no wata cha ko fa obiba yi ma oba ana ensa so ma oba ta ko fa ojipa obema omba ya o so dati eme koko akwaya sa ya kini nyina galamse ehe na akoso kuya no akoya adwuma dia akose nkwala etini se ma no opeso show mu a on show se yi ni so ni sanu na so tabia also na no dati no ene be anu asinani me da se papa 19 within the baby afrefre Maa Akos 1935 we be kuya ni o papa wo kuya kura wi o ma be carry answer ya na ma se enu mo nkyerɛ papa na metu mi nia ne fo se me ba so a metu no fo o me nani na no hwe nkola ni no me ne daati mo ni be ma fofo na o ba na chi ni o so ese nka me nkwa ni ku ni ka bom o mu hwe nkola no eno no ya wo na be ma nde keka nsem bebre nya no kore enso ya be ma ne yenti eno o de ka nsem ti misre no o me nani na no hwe nkola no me ne daati edamas me insha pa within the baby afrefre hello within the baby afrefre your friend is in a man can free adwato you jini yankwa and then it's a die this time the after mulai so na the party program ni pa oba no on kan kwel baby so na no din pa o be man so o ka be man ni na man ni tu ka hu bi so na ma be so no mo sanne ka na ma no na sabe enka woni oba ma atena wa anya wo ho ade na tintin na ebe na aka kofa obi a on sa anya ho ade na o sa de o sa ko she practice wo gya wo ma wa wo nyame aya adom obi pentafo wo nyankafo de woni ko wo mu ho a nyame be hira wo no wo gya wo makotena kura te se e ho de be ma ne se nya nkwa ne be ho a emu abaye wo mu what you say we bi da so enti se ye kasa tira ma na e ma no omo nhwe nye se bi a me ma no omo nhwe nkwa ne ntina ata na ba ye bi se
say who ban wouldn't say the camel but who buy yasini if you go pant when you are the guy you come for so be an friend and agina who by I shall say the car found a better such a day they may create king it is slow motion la be man so on funny man I want them really name sano so that is what one so normal and conclude no man the movie no can enter for the any penny maybe this one is on shout papa ya da say we didn't baby afrefree Maa Akos mi madu abri dancing so kanta say pata fi face okay your friend Akos wa taxi driver Maa Akos abante no e go ti ha ti no ho nkola no e ti mesre mo man mere ti be 2 months go ti ha ti bi film oba be he ne ma no e na oba no so a woni be mai after 26 good years onye nwa de una wo mamu tu o se onye nwa de ntino uja no na uja no so ta ko be ma ono so nye nwa de ntino ya na uja na ase ne because me ni say onye oba ye bo say be ma nye nwa de it only be ma na 26 years onye nwa de wo mamu tu wa say ja akọ wale ba be ma fufura ono so nye nwa de ntu bi say no oba say no ya mo se be ma nye nwa de ntini sere no on metra be ma no na on hwen kwala no eni nya ni le bi akwose no na wono onye na aje so be nwa de magu akwose ewa makraw hello we didn't baby afrefree mini aba papa bi ofa kwata papa mini aba masumu asante mampo ko fi ase no tankoj mini aba mame mani wa bedwafo nyina mo ni adwuma na yen chia ya hwefo ni yetifo nya na me chia ko fi ase menyo mo agebo mo tie wo pa mini aba ena want me kan ma use me voice kakra na ena yenu aba mi tie na mi tie ni papa mini aba mi hu ni say yenu aba ma no sebio wo ba ni na ye hwe no fi se mini aba se wo no oba ti na o se woni oba ni wu mienu ena oba ni cha che bo adwaman sebio na wantimi anya no na ni na trans mamu maku du na wo da so ti oba ni so oba ni fiedi a na me hu ni se oba ni na ye adwuma hwe be ma no na wo be ma wo ti oba afa wachi wo ni kunso akwa ku bodua sese wo ti mabo oba ni kweti ye ko dumi ukoko wo to twen wo ye ni abe ma no wo hu nsem bia organism ko ka kwa na zizo ga sebio Ghana fo meme bi no ebu ma bi kwasia so mu ja wade a wo ma di no mu di kodani nyina gu ma no so tete ma no na mem enkola ne hwe wo munti wo ye be ma na wa nwo a sebio enye onyankopon na mo awo se wo bo so onyankopon abo mo awo a wo atuani ahwe enkola no sebio wo ba wo ba no ahwe ne die sebi wa wu kran kan fa so wo so enti ye papa no nya se oba ne ye dwama afọ ne na trasa wo mamudu watimi anya na wo kana no ntu wonti na ni hwe enkola no epani fo do mo wale kwada na ka tire no wonti na ni no hwe wo na sebi Ghana fo mema bi no ebu ma kwati apa me da timi ni aba me enso fa kwata de twa to di ni baby afi hello Maa Akos good afternoon but your chat me mkata so ya jesu asi yankwa ne be Maa Akos akwano mo de to wa na madam fa ko se akwa de ya wo hwe na wo hye konna nu nyina yetu na wo betra wa ka se ya menom kakra ina de mama ni ma bi wa ye de mo kan ko nkire ho wo su ye fu mujuma wo niska wo ho kire wo timi hwe oba na wo bi ko no mo nsa wo bi ko hye wo bi ko no mjot me wo ba no ba bia bi ni ye no ya kakra ne se mo ni ko se ja se ho ni ya yi no e se da te no me sure se wa pam be ma wo afi nchen ko me ton fa mo ko adu so wo bi tina wo mpe na so wo da wo tini dem ma me ko wo na wo to ni dem ma tuti no bi se ni temati e de wo bi dia de so da betra ha e bo wo yi se no no na te mu ko twa buru mu ko twa mango e so na ko te ja te wan e twem tu e a se wo di ko ba no je sa wo di e Maa Akos because e ma no hwe na nsan na yi ni jo tu ni wo hwe fie okwohye ba o bi o hye wo se wo so na yi nti na to enkura bi ni ediri ze sia no bi de mesere se enkura nke to ande oba no mu na ni komo na me ma no ba wan de se bi o ma to obu ntama wi afine na wo mpere ba bi tra bi ma mpere ba na me ka se bi ma ta ko na se de me da se amuntia me fa de ogina so e ma peti na ogina so ache we de ni ba bi afrefre body tell na Maa Akos ni ba je adwa Maa Akos
Me ju so mira champion brofin yan kwa na mbra so. No mia brofin wa de. De amagoja ya menkia no. Na obako ye be sere so se e wa ba no wa ya ja. Utimi se me ye nhwemu no. Se me ye odi for champion brofin. Me ya nhwemu no. Be ma no hwa yemre. Be ma no hwa yemre tin so oba no pe de mu odene. So ogagodi. Na wo de akọ ye no. Wo ne hwa de. Wo beji mbe meji mo si ya wale oba kuma krawo me dance pa ha ne yedi mu nyina mu se me de Maa Akos abusu apede same a champion Suarez Pepe little ni team na ye krado Akoma sports or say the powerful sports me pa cho the upper hwe tie nyina no na champion province wo se beji mbe meji e no ka mo Jimmy plus na yes is equal to Ko ni e nyina be Akoma FM 87